Obaba Yankopon Islam papa Yankopon Islam di Ahenkan mpo nipo no na dwen ho so de adwuma we bahari pakon gitum Yankopon Islam se nipa na Obaba no pe wa kan nsema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Oboba manage ma ho fama se enemetimi nya because my trust every time we a product to be frank you are a product that we have to be proud of you nyami shira obi masa oye great host party presenter unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media house ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Sheep
Oboba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Radio papa abozeke. Thank you. Radio papa abozeke. Thank you. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Eradia Menya dumbio Eradia kai Come on! Oma kwandem. Okay. And eye wukuyada. June ne da to so enwotwe. Yera so ewo afe. Empim mienu eni aduonu mienu. 2022. The midweek edition of your most authoritative socio-political and current affairs talk show, Maakye. I don't know yes inkonya ya de bremo. A free sabre copy me said no do body here. Mo amuni mudada. For God and country. Yeba sum ya mai na ya sum ye nyankopon. Ani ti di Nyankopon aka kire ense yenye no eno an ye beye o se yen ka no kre no eno a Shaba. So I'm going to do this on behalf of the solid production team in town. Udi Ahenkan Kwame Yaboa. Ono Ediani Musa executive producer Jumpa in Kofi Mensah Kobike Kwame Asante Billy Man Anopa Yenina and I can Wabu Medi Media de Bremo Jumedia ni de Maakye Enti Yeshia ni Chia se wiepe Afina kwemu ada ho enkomo bia wo ho no na afi ya hya ase yedi so what ya say Some 40 minutes after 6 a.m. we are broadcasting live from our national studios here Akuya Afrakoma precisely yawo achim aboabo booming across the length and breadth of the world with the help of www.ahenkan.com
AhenkanFMonline.com, my TuneIn Modern Ghana, Zaino Radio app, Ghana Waves. Over to me, I call Google Play Store. And I say App Store. Not what download the apps na me bubu dining na. Ebe to me, I Zaino Radio app and I say Ghana Waves. Go download these apps ya mabodi in every pair. Then you search for Ahenkan 93.3. Ahenkan 93.3. Oba Ahenkan abe say ya sense de no. And one kasa be yin ho apie. Yes, sign so air streaming live. www.ahenkanfmonline.com or visit your page now. Automatically no be say yeah live stream no ebe pop it up. You just click on it now to subebia wona mu bia wait me atie bi. I didn't you making it possible. Send ebe ya bia wo bia by whatever means onso obetumi atie yen. Enye ma chenko a yendwumadi ahodo a yedi ofie ha. Ni nyina obetumi atie bi wo bia wo e wo wiase afanan. Anopai ma memfa enchia a emu odin pa emfa nkoma mu nyina da obi bia wode ne kasa fidie ato ha na obetie Ghana ensem obetie no kre anopai awurade onhyira wo anopai awurade onka wo ho anopai mesre adumura nyankopon ne se omfa ne nsa ento so onhyira wo enya wo nko a wo no asefo na fe yemfa seda ayeye ene ntrontrom nsamfama ne din kron no edin na eboro ade nyina so no yemfa seda nkomfama se nyankopon ne din wahwe yenso aboye ho ban wa ma de papa chie anopai tekyerema da abodwem ni moja edi emu afurusane a nia ye beka kire nyankopon se yeda na se awurade yeda wase se wanya yen ama ya tamfo yeda wase se wa mayanka yen keteso yeda wase se wa mayen amubu angu fem yeda wase se wa bo yen ho ban yeda wase se ampa ye yareye nanso ona madom so ama ene wasan yade ye wura hoye ona madom so ama ene wakekere yen wure ye nidaso san ye ene wa mayen anidaso yeda wase senka owuo bi ebesra yen nanso wa awurade wasa no yeda wase se wani monyama ye kese na eda so akurakura yen yeda wase anopo yeda wase se yetena ka mu etu kwan yetena ka mu kwa chiri wa me anya akwanhia yetate de bia senkrofo wo kɔ wankoduru wo yese wo twa kwam na ka bia dwera no yetini de bia nanso ye de wa mana pare yen yate yenim nkrofo bia na omudi waache keke odi waache wo ene yese obobuom odi waache na no obobuom kure eno ano no obi samba bi esi ye okay esi ye ewo chinso so nim chinso chinso ufiri kede wurewure mu hono a chinso hono mu esi ye odi waache sa na obobuom eno ano no wawu hwe waache bo bibriba wo wadie hwe ebo bibriba wabubom oda so tiase asedanka enrade shaba asho amwana nko mu peye wo wu anim guase wo seye nanka wo person ka yade bi kan yeto ho omo sese anim guase senka emra yen so awurade amani nyina atonsuom wo mu nsusu ye o magina tuo amfon yeda so tiase adansidi abuso simano aduanan enum 45 minutes after 6 live on Ahenkan 93.3 FM. Afena do feed na to arama me yemo ache ne yemo akwaba djumadi a wutie ne de maache me ofre me obowoba ofori amanfo the commander general ensroja bako ayaka
Anopay Kotoku Meya Yatanase for God and country. Yamuachi. Ghana Adisiye, a Boba of Ore amount for Emma Ati at the back 93.3 FM. Come wine, oh the wadum na bedum me. Hey me feel me that was it. Nan come wine, oh the wadum na bedum me. Hey me feel me that was it. Come on. I don't pay your and come up be bria yes in kunya ye be deep. From politics to the social issue to security and current affairs. Ma memfa ewiem bobra se de besia confant to adwumade ne so mfa ma ye wi ana fe ye de aka nyina de aka ho me pa cho enne ukuada da mu nyina se ne ewiem bobra nsem ebesi akọ empanifo a mo hwe ewiem bobra nsem so na de abase memfa to anim se apuya mantamu me ya hodo bie ni nsuo no bepetepete kakra na afi awia bremu no o kire se ensuo no ebesan apetepete na ensuo no pete bepete no
Emiaya hudu bi ne de ayere mo be ne na mu kakra gri ene na mu kakra na afi ye kwen anim na wia no nso ahyase se eyi ne ti ne mom o kire se awia na ho de nhye de ne suru bebre ne anu ahye ne nso de amame ye kwa anwumrebre mu nso a wo kire se ade a ewie mu no ensuo ne be mu na ene nti apue mantam me yahudu bi no be mu se yeduru anwumrebre mu a ensuo ne be mu na ewo me yahudu ne bi ene nti ya na wahye ne nso de amame ewie mo brese ne besi akwa ne da mu ni nyina da ena mpanimfo a wo mo hwe ewie mo brensam so de mane ye ne a yabomu amane de amawo no. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Afe yemonramu na yemfa nyame asem ne mfa mawo enkoma yebedi ne nene de yegusu akwa anim na obeti mu asem obeti mu asem yenya ne ntie se monkey pox sa yade ehuhu bi no a yesi aba no yesi enya beduru Ghana na ebeduru Ghana no ye tete se eye apue mantem ha no na abeduru apue mantem asa beduru Kofodi asa beduru Achimodan asa beduru Nkoko asa koduru Kwawu se akoduru Somanya ana New Drabin Enclave ho baabi akwakodie de yenim but ne ye tete ne se monkey pox ni bia bepie mu wo apue mantem ha no mo aba Ghana na Ghana baabi odi kan ba ye apue mantem na anope ye bere se ye ne apomudi mpanimfo bebo nkomo ne bi so mo se eye no kresa be pie ha na be pie ha no mo a eno ne covid ne de ani na ehu because monkey pox no de obon se onipadua na bobom pomponya sa ehu pa mi hunu bie no me yam hye me se se ne yade ne su ne ban tie na de ban no sa ne tie ana anope ye bere ne ani apomudi mpanimfo na bomu enkomo ye firi ho no mo nso so a unim se Ghana ban na bi si wo besi TVET centers abiasa ebienu 32 na we be ya across Ghana ba ko beba Achima wisa ha Achima wisa ha ye nya ne ntiese bi baba ho oh okay ne beba wisa ne sa no ye stem ni mum ba ko beba wisa yate TVET centers no 32 government say obe spreading no across Ghana. And in Tiano Washen so the amame jolted across Ghana, baby I will be a ubehunu be ewo ho no more. Now when you say youth no cry saying you start almost say you start and so say almost shall say omo education you you start no almost some the levy e be no na eno na afutu akodi ama Ghana for some nyina mfa ye ho nhyem you start no se na be ye beboa ma ye businesses atimi a flourish anope ye no so ye behwe na ye dimu enkomo ebirum kire se public sector workers ye tuo mo kadodo but clearly no enya sa some public sector workers because in public sector workers bibiri ya troso don nanso aban kontabufo panyini senior government statistician ene wode sa assemwe ababetu edwa anopai yebebo ewuram na yedimu enkomo professor Samuel Kobena anim ene wode sa assemwe ababetu abonten na udim say teacher for a posti wo nansa bebre no abu afu omo chese treatment aban ne de ma omo enye treatment ne nye na anopain so NPP amanyokuo no se ebia wutie me na opese okoko aspire to become national officer so from a year chairperson edikosi na Sarah coordinator oma bi oma prumu ato ho no mo efiri ene ekopim June ne da etoso edu emienu anopai wa mo press release om de ababonten no ye bebo awuramu na ye dimu nkomo ne akirekire mu kakra nti ebia wutie wo ye NPP ni na wo interest se obekwa contest ya modalities yom de aba guidelines rules and regulations ne niam ahodo no ye de obenantimu anopai na watimi ate ase nti se o kobia na wahunu o left from your right. Still ano ye mu bi ye bo togbe afede ye bo na baso wa ya de
I enkrofo brain so raise another argument. Say issues be bar ebeye devoid of atemdidie na mum ebeye issue base say issue based debate ya enumumu and when you sit down and listen to people expressing their opinions and sentiments you could feel say Ghana kakra ye ko inganim ebidemo applaud Togbe say waya ade say wode sika no back ebidemo so kire say Togbe wanya de sanse oye part of omo etu aban ne fo me kire president omo mutu president ne fo no oka omo hobi edinti so no atena ase ahunu se S Gracia no ehun hia e wo senka otu aban ne fo anase otu amampanyini fo na se eye process bi kra na ye be trigger na yatimi yi S Gracia payment no afiri ho no mo a enumumu sanse ye wo benefit ni privileges bebre a oye Council of State member Article 71 and Article 89 no it is enshrined there clearly bia ehunu certain privileges ya who belonging to this class of people was a we enjoy and it is a Togbe afeda only a part of a year Council of State ononkwa yi ne hu si nchen na obeka se odene S Gracia no de ba na kwakwa ese ne sebe mpani animu ada oya ye enhwehwe animu oya ye emema nkamfo me yam ya bomabaso ebirimo kire se dabi se enye de a oye part of omo etu omampanifo inte wo so otimi tu ne fo ema ne sesa no but the question then enso no say ye tena Ghana ha e kan say Article 71 office holders omo drain the coffers of this country no eye ne enti ya kan mpanimfo no a omo wa ban mu no I'm talking about the lem de la crème no a omo betumi a trigger process bi amaya ya adwene say ade we enkoyie e wo se yesesa no ya ka wo ha ga aka no omo person ka tell say omo nte ya na omo mpani person kire say Article 71 office holders ya omo privileges omo gratuity any benefit ahodwo e drain Ghana yen coffers no omampani ene na mamuomufo na bamufo enso betimi aka tell say omo nte say Ghana fo ka ho asem da na omonte ya recently fixed the country for raise issues about it and also some company and na pamfo omonte ya na we mu nyina questions ayebisa and me na I welcome intellectual debate I be devoid of insult and say Ghana yem politics aya akono debate ni nyina issues based no yede aseda bi ma obi a untumi enyi omampani abedi akire Alhaji Muhammadu Bawumia ensi nchen because he started this whole thing. He brought about issues based politics e Ghana ha first no de nanka ya temdidie first no ne obetimi atwa ne yonko pa ne ba ne ya ni minister anani ya ni deputy minister but enei issues based and yes Togbe nana muntu a watuo no I call it for a debate and this one we are looking up to intellectual debate so what said your ye ne nya enya atemdidie de na ususu say nka woye ya nka beboa na nso de wadwen kire de aba na tumi aboa yen yes me anasa ye mu bi no a ye support Togbe anasa ye bo na ba so ewa na muntu a watuo no enye say ye bo na ba so because wadane ni sika no ani but watena se ahunu say baby a Ghana gina sisi ya no certain expenses bi wo hono we se ye cut it down and yes or you entitled to or enjoy pay constitution no obi ani wono mo a S Gracia yetua ne ka why bone there be obi anya bone because your constitution no and e de saa de ne de aiden e de aba enti if mienu ye feel say S Gracia na yeguso yetua ni boom no ebe drain the coffers of Ghana. It is about that time I was seeing you joining hands, you joining forces, you leading the charge. If we see say your constitution about be obsolete, this is the time we must join forces, lead the charge, tell the people what we want. And I said Togbe had to keep
populist stance. And yes, single planetary messages on him. No, it is not that. But se obi tina si hunu say, baby yejina sisiano, we are not in normal times. As Debia, the president, has been re-echoing. Or see, we are not in normal times. Into there are some certain things I will see a cut it down. And as we speak, Omampani I instructing appointees. So Obian cut it down expenses. So clearly, we are not in normal times. And in difficulties, he say, na obi timi sorry say, sika yi amode mami, yes, per the constitution, no, enye krono. I have the right to all that gratuity, any privileges, I have the right to all that. But, I think we need to, applaud such person. We need to, appreciate such person. At least by so doing, it will encourage other people who equally benefit to follow suit. Togo ne Togo ne 365 k no odi abano million was one no odi abano abutia say sika oni ebetimi aya ma atema boabofo omo kwan no ya betutu nchen no ebetimi aye bibi enti yes Togbe ya part of omo wasen ko mutu o mampanifo mo omutwa s gracia mu yemfa ne se wanye, let's assume se wanye, but yes wanye na chi no wage sika no and wase monye mo ade oman ni mu ayeden mo fanye bibi foforo. I think we need to applaud such person, such character we need to encourage. Na enye nhweso de mfa ma omo aka unse ono no gye ye no omo aka no omo mfa omo de ne mai no omutiri mu ayom duduruduru ase wi ase so om ono ye member o, ex official member wa hunu sika ono no gye ye. Enti imagine what the chairman would take, imagine what the minister of state, cabinet minister would take. Omo nyina ajetete so ye kan amosemo me ye nka na Togbe feel say ade ne nya onka ne yentwam ye free tra Ghana ha ye ka say that part of the constitution no moa Ghana for no eyene enye. Sometimes we need to face the fact. Now you see senior journalists hiding behind politicians, defending everything, all in the name of editorials and whatever. BBI, you defend everything. You defend everything. You defend everything. And you know what? Yeah, monitor. Yeah, a Juma send your bay no. Sabai for ba. Yeah, said your bay with Juma. And now I'm watching the way as some NDC presenters ayo Juma. You see how mudi energy and vim and vigor ewura more criticism no. Some more criticize aban no one the energy, the vim, the vigor NDC for mudi wuram. Yet hadi ni ehwemo sa aban no da chi bia dane na mo ba aban mu a ye be say de mo be kasa. We should stop that hypocrisy. Say your party na wa aban mu dia ni obe bia airtime. Ene NDC for kasa be kasa Ghana do makoma so ama. Odia ma akonwa ne nane sisi ya, you see the way they will behave. Ene MPP for so bo defense. Akonwa ne dane sisi ya omba bebo ayi against. We shouldn't be doing that to ourselves and the country Ghana. And your partner to so dia Ghana jantum. O party to so dia enye abofo enkrakra wo man no. What kind of life is that? Na senior journalist ya mumu na wase mu lead charge e ma ya no nyina di machie no. You hide behind politicians because of sika, what you are benefiting. And you defend everything. You defend everything. What is it? O person o ka kire en say constitution ye free kan wa asem e ye ne. Sports presenters yi nyina akra mo nka bi. No be to an among where first say yeah, we need to applaud the person, you are there defending everything. Oh, you know by young fast sports and to us on young anymore. Apple Moko there. Yes, one more answer. Yamia do more. As gracias, semi more yes sports cramun can be that.
yeah, you can be. Enti mpanimfo a wo Ghana ha pese o mche so monte ye. Amate mu ni mi bia da. Say if you be ni mo bi mu pe, bi mu so mu aba. Asembe na omampani akufa do te ya o ye say MMDC nka yenkoto o so aba. Yeah. Asembe no te. Say sensem na ho. Oh, so sometimes no bi no mutimi yo mo ho ase high bofuo bi o say den because of kakra obenya di nti. Obi am grow nya bi ndi o. Bye. Na bi we mu de omo defend omo nya bi di. Dey obesi aka asem no wakasa e be nwa. Senior most journalist for. Ah adwuma mu free e kra na ebi mu kampo kra ye ngo. But and they are defending everything. All in the name of what? Because so benya bi adi. Obi am odi na chi. Nti no ekokokokoko ya bi be so no so. Na no so just wo pe bi adi nti na Ghana na say. Dabi. Ghana nya odia. Article 71 you say na draining crop constitution angasa in general no omo ye say na be ya e be benefited the military junta na omba be take over Ghana no. Yeah. Oni pa na the constitution buy no kwempo adia tum say ba bia maduru no mo nsesa no. Ya practice for 30 years. Constitution as well. Yeah. But baby benefited politicians no. E ho kwa no mo protect. E ho no mo bo. But the catch na ye wase no e be kan ma ya bre ne de. Dabi. Eno de omo kan ho ase. E ho de ba pe obenya mkrofo defending the kama. Onim say yen constitution no. Esinka the aged people omo Ghana ha. Ye from senior citizens. I was thinking you omo. Yes, pinfo. That's omo manyinyi omo ni afri adi no. Eno na omo pone omo mpani kufuo pone nchen be kakra bia. Because me ka say that time I say leap. Or the leap by your constitution say aged ones, senior citizens. I was thinking you omo ka. But what do omo and that is portion of constitution omo fanya adwuma. Na one more parliament omo nim say na tia. Omo nim pa. But we mu ba omo nka we mu so nka. Yeah, kana you look at people mo de nkaja we see you people say more the bigger platform and mpanimfo tie mo. It shouldn't be singing praises and worship for them. They be more opportunity to continue on your moye no. Because say nipa na ya de na won ka de a. So no so de ne. Oh no de oye ne. But edu be ya say omutumi kasa. Ma nkrofo bi a omuni akonya wo sa ni ma no ho no. Because bit baby onye kwanya ko ka bibi nkyere na no say. Na hado ko ese. Eni ti wo na wo platform na say wo platform kese no a wo kasa wo na tie no onka bi na wo defend wo mo a. No. You are not doing good service to Ghana. Pa Ghana de wo kwantwa. With a kind of some senior some churofo wo Ghana ha behavior bi ebi mu da na de ne de Ghana wo kwantwa and me monitor wo mo NDC ba mu a me hwe kwan yom befa so mbe kasa. Yeah. Because NDC ba me hwe kwan yom befa so mbe kasa. Say NDC for ba mo de ba MPP so ba. What is wrong with us? Enti de ane de ene utie NDC radio stations no a o hwe said yan say omo de passion e kasa. Yeah. Beka se Ghana da makoma so ama. Omo ka asem na wo ho no because enu ti na wo kan me no wa dwene e pe because say ye hwe say NDC bana say store omo gusu kan asem na de a ne hu so mo ye adwuma. Ne so mo ye adwuma pa. By NDC bana omo so divert ko ye de nkofo ye bia. Defend ya. Na ye say mo nyina ma lusu mo credibility en wase etie mo kra biem. Because edumi ma say NDC ba anase MPP wo na say MPP ni a etu ya MPP ni na say de ne nya etu ya MPP ni tu hu say de ne nya en na media medwe na ya NDC ni na say de ne nya so ya NDC ni na ade ne say ya hu say de say and I think empanimfo na omo wo politics ni mu no to say president enkrofo wo sen ko mu tie wom ye omo ye party ma but omo complain omo na wo sen ko mu tie wom wo na nyansa no wo sa because omo na ebo oh no lick my boot for ne de oba be kan ya wo party ono de oya ne nya kra azu oya de no your excellency omo de wachi de say oni baba won na to na senior hine ba to aso yen kwa abo am komra na gara de odi a chire dia ze esem de bibiri ntabusia mamuni na akwaba anopa mre na so se de agude mu nsem kakra nsaka no ereba ebesom wo Ahenkan 93.3 FM so nda no pai abusia ni na kan tuma poni ene se de nsem no ereba abedan wo be kwa mono ne akofa mono ne nsem nyina ede abawie ba fie de fisem kakra no enso ede apeso ede ma onim se blasters atufa ko Japan na Four Nations tournament no amakobo amakoduru de mu nsem nyina enso
de ba we ni sempi ene se de eba kwabena ajenim eboa ene anopa brempono pokuare eboa medin de kofi ajiwi ejenefe eye Roman asitetete enso eye production no ene anopa de amana fe bia koye ede amana sere be sense back some phones some convention ne anopa se wo prephone ato anopa bia de bia da me ba me bo tonton ka kire o se wo pre technophone ato a furniture mo e back some akache na eho ana phone na jojo nina enso ewo so na infinite phones no wo bia to akọ na kopa bi to na fe bia enkoye enso enfamasa pe itel phone ato a enfo ho ne itel phone a o patoni nina wodi wani chemu e big sound phones a obenya bia to ne bo no enso eda from say boko say iPhone iPhone 6 ekope iPhone 13 Pro Max no nina benya bia to TV ena ope bia to 32 inches ekope 75 inches no television set obenya bia to na fe bia akoye ede ma na de ede wo mukura no e chese dane dame ba me ka chese se ukose koya swap na wo ba wudi esu ni adwajo na se ebeba koya swap ni nina e big sama kache na febia enkoye emfama furniture mu e wo atimoda burger fish wo fajabi na bronsan kase no so a uduru wa be wuru big sam na fe woni no akwakodidwa na se bibia eche so de mawa woni no ni komo e wo sa ahomatu fe so 0242872049 0242872049 ofra big sama wo ba je so no wadi komo na bibia enso akọ fine ade ama o yentinsim na fe yemfa sona fa senda no pai emfama ewa Ahenkan a empemu ewo UEFA Nations League na sendra esamatis bebrena set of femina say na scorelines no esi ekoya Germany trafi wo bokane bako ema England shekane bako Italy trafi wo bokane mieno ema Hungary enso chekane bako Finland shekane mieno ema Montenegro etumi antiekano ukopima just Bosnia and Herzegovina trafi wa shekane bako ema Romania etumi antiekano Faroe Iceland for etrafi ema Luxembourg ekwochomo ebokane bako ama tumi antie Lithuania etrafi wa tumi anjibi ama Turkey eshe bako mienu miensa enan enum ensia ensu di tiamwa ama tumi antibie sa pepe ana sendra tofuma di musem no edi aja na nde say na eko 6:45 pm no game no eshasie Belgium etrafi one Poland edi Albania Wales etrafi one Netherlands edi Albania ana afi Ireland etrafi one Ukraine enso edi Albania Scotland etrafi one Armenia edi Albania matches ni na 6:45 Scotland etrafi one Armenia enso edi Albania we matches asende enso of medium 7 na enso edi ajao yenkopimo ewo Afcon qualifiers na so ase ese endra edi ba matches no top from ukopima ese omaya ye fano tese omaya fano Kevad etrafi wo bakani no ama Togo entumi antibi Zambia etrafi wo shemieno etie kanu bako Rwanda atrafi ema Senegal Sadio Mane ekoba kanu bako a amantumi ante Eswatini etrafi washe bako ema Burkina Faso etiamu ebomekaro polpol miensa we matches set of ewo Afcon qualifiers yele mo 7 dia jana na matches no trust to say ana say yakono 1:00 pm no Uganda trafi woni Niger edi Ebony Tanzania trafi woni Nigeria edi Boni 4 pm game no out from Congo trafi woni Gambia edi Boni 4 pm game no out from Gabon trafi woni Mauritania edi Ebony Sudan trafi woni DR Congo edi Ebony Benin trafi woni Mozambique edi Ebony matches ni na 7 pm yele mo 7 no enso dia jaw enne Europe yan Manchester United ni ni kuma kra enfemformo enso enfamawa uko pema sa former coach ena Manchester United bobokuno se sia Netherlands national team no papai ena eboduma enso edema mani di edi Louis van Gaal na pedi sana kede atujwa wasuko pemo Manchester United ese Eric Ten Hag Roma is a brantia ya friend Julian Timber okofa branti enabe pemo awa Manchester United akache na pai akwa futu sampa de ma branti se oya kwadakuma 20 years de se utu fa kwaje kwesi akan era Manchester United se uye mover sebio e wasa odwu uye vise Harry Maguire era fe Rafa Varane era se ukọ Manchester United for no omochebo ukọ anya de abenye biabo enti kwa ukọ de unim se waka bia ne wumi se ukọ na se performance no e ko fam de a media me to sam fam fro na mesi akan enso enfuma
Netherlands national team na no ne sama Louis van Gaal aka area cha Brantia ya fa Jura Timber ya de mu nsam no e de agyaw yen kotesim ne ani kuma akra enso amfama Brantia fa Alexander Zverev Brantia wo boteles na sa Brantia na se na otwa ye wo ko gyina ma na se ogina kotu ma teles no e koso a one Rafa Nadal era sa Brantia ekokomu na ekuturukum na ne namu ekobi e Andrew Sage no atofama e se Brantia ya fa Alexander Zverev no ahone aba ene so no koma eba ye de mu nsam no e de agya ye ko Chelsea ne ani kuma akra na fe ne timra fie na ye fa fisam no enfanta chire enfama ukwa Chelsea report of Chelsea and so eba ene aropai ene says Brentford sinakan edema Inter Milan bobokono Brentford fen Milan screening Brentford say report eba na say Chelsea and Brentford akadwie na say owie na contract no Brentford na say sankrata say edema Chelsea ya dem nsem na enso dia jara Arsenal force Brentford fen Bukayo Saka enya dia woko say what say Brentford no e Man City a say hudu nsema nukura bia anim eno so ensem kakra eba ya Sam no edia jail Manchester United £50 million and I say amatabri and so Erico Remo Inter Milan defender ya fan Alessandro Bastoni no Brentford ko fana be piemo e be sia kan era Manchester United and on koma e bad Sam no and so edia jail Bayern kache report eba and say sia de e say omonso atiesim yes Sevilla bobokuno Brentford fan Jusconde Chelsea for pra omutimi for Brentford bada Bayern so mu ko tebri no e na be piemo na season way pia bi ade amama ene kuma eba di musam no ade agya eba fie na fe de fisam no ade atachiri enso ade amama na eba fie ndie na se standard mineral water some kan fancho se ewe mredie ensu papa oba esebebu oye pa na nyando wa hodo na atu ase ade amama no standard mineral water we ensu pa ensu kroje ensu bia na no ekotoye na se konkojiba na odimafu ni sa te so buko bubasa nye ese kope ensu poto na fe bia koye erma no se ensu de eye nipadua no ehia ensu se ehia ensu a na eye ensu pa na se se bobobi na bia ekoye erma wo eti standard mineral water ukotogo Benin Nigeria South Africa we be ko bia obenya bi atonom Ghana ha de ese be bibia standard era so bia etobie enti uni standard ni nkomo se o pe bia to akoton se adwuma ni Ghana we unya bobo ya bia na so ko pe bia gum na kron se ska be gubo to bia koye enso dia telephone number say ena etie 0547334385 0547334385 anase 0245666274 first standard mineral water for medo so na fenkuma ka cheni na onu amo akana bibia enso akofan ede amount na ende ukopemu Ghana Premier League match day 30 a standing match bako top fm 11 wonders trafi one Accra for ede Albania we match se formo enso banasa match wem ena se euromo ene 11 wonders for our club president akwakodi nkomo ene anopai papa efen nana ameya menu ene anopai bopino ena se ni di nkomo yasu kopemu this season ese niam enkoye former tetima 11 wonders bobo kono na no ane kopemu busa papa ise yeden kra na ese niam enkoye former 11 wonders players no ena se onya quality ana se a players no modembo no ena se enye ena ama house folk for ene kotoko na de na omochioma na omohye a league isu bia na omowie sei ena papa ya fen na ameya menu ade tu yenim players quality dia se medical cancer se Ghana we tinsa ekita squad pa na se players pa akugudama untimi ni be 4 na 5 wa bra 11 wonders emba but individual habit na wonum dey affect nketwa no ewom no ni ade no na akoye how but na dia bebre na minim se ochina kwambia so na yebehye nim se ochina na se ndeno no entire onim se ende de kwambia so no mete house folk for na se amoyo mo ho nwera pagusu kasaye ere nsem kakra sa ka de peso ewo yanima osi sokopiem ewo oyeboboku a ye fe 11 wonders a ere se bi sanse ni plus na yate se mo de omuka sika bi eso mutioma mutumi ntia ene nti ana ma performance no enso enkoye enfama 11 wonders enkwete nsema na ameyo manu ere tu yenim ya the prayers capable me in fiada Ifida. Last year, Kurano, Yabo League in the US, number the players cap just 1 month. Our brother, a team like a Sia Wagana Kurano, never be the cap 4 months and 5 months. The Korea
assembly na in council be sabi ya business ifrano wo ye business anya tambia na obetumi atua ho kan nyina awie cause wo betri nkrofo nema wo betua na wo tua bi na wo gibi gum na akoye ti se team over the whole Ghana anya 11 wonders nkwan na di clear ka even yetima ka se na wo Ghana mintimi mo bo no din no bebre kura so di onum players ka but ye players no ye ne mabia wonu se akwadi wonum ka di mpia ya wonum ambo. Yes, we 11 Wonders Club President Papa. Your friend on Nana Ami your menu and I say Aquatin and Kalasem go for the Bimu Kamu your mother's own betia. No Kuma we are my Simon Modia. Let's say 11 Wonders Place, no, and some come up for be a koye. And so the moment Uncle Blasters and first Amnesia. Oko Blasters Akacha. And some Eban Nano pay. And it says here the Amalande, Japan. I may see a place, no, and the coaches in our Denina. Omina Coco Blossom Dream. Nyankopo Ayaduma tournament, no. And Tenafe, let's say a chassis, and so could be a branch of Jojo Walcott there. You see, want to me, Uncle B. If he said, no, I don't kakra, what J. A Copimo, I will come Englander, or call Nafe, or cautioning pum, no be a Akoye, and so Diamano, Tony, they want to be Uncle B. Nafe, place a catch any day, Omina, and so Aqua Copima, and then some kakra, a few blasters a catch, a band there on a pay, Yademu Samno. And so dear Jow, now a one man ejina na se Jojo Walcott won semno sa branch na se no do no enu ti na mana tuya kubia ya demo semno and so dear Jaren kopio e Black Stars so akache Ghana under 17 wonum se wafunu Yakopon ya doma top fm ya June 11 ya mantie o me Saturday day animu e Cape Coast Sports Stadium no na se tournament no top fm Ghana first match no ya Nigeria na se rebe boni na ndro preparation game back and so top fm a mo ti Niger e bomakanimi no na ma Niger foi ete kanu bako esa brand e fana piles adua o se bako na fe Dennis Yaba wono so ejina mo eto atena bako edema aye under 17 for ya emodem bone bia ensu ekoye tinyankopon ya doma Saturday ya ne Nigeria se yebo open game no we e match esa no so be top fm ya de mo nsem nyina enso de jaw enne anopa no pa ye ko ne mo mawia ya ba de akamu ne de aka cheni na ye ba na fe ya beto so akamu nsem nyina. And so the Jana Jeffrey for say Kotokona House and a Betel United for Amomba register na fe license no Amonya kama said baya CAF Champions League and a CAF Confederacy Cup no Edurua and ya fe no baya and bia sembia and it Kotoko Adeleg no and it Omo Kwako register na fe House of Folk and so no and Betel United Kobo MTNFA Cup it almost baku de bewini na ko jina munti okọ na fe license no amako register fe bia koye and coping June 30th de wan koye ne duruwa na se ne de unu obi a ukoblemu no we sama eba de musem ni na e de jaw ende anapa ko brajenim e boy obrempono pokuare e boy Raymond na sitetete e production ni na medin e de Kofi ajiwi eje na se na no pe kentu babo ni de agude musem no e ba abesomo ye kona fe wo popo afiri amanfo to so e de amaw Ghana adisi Let us all unite.
adesie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan FM. Wanyame sumponi. Akaka se won krofo a nkaba haye. We praise the Lord uponi. Na crucify him. Man them. Wanyame sumponi na be ya krofo. Wanyame sumponi na be ya udini. Yesu asembi asepa. Efifre jamambo. Efifre jamama. Yesu asembi asepa. Semi anase. Adane korono. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, so 26 minutes after 7, live on Ahenkan 93.3 FM. Yeah, the sports center at 2 Edgemedian. So I feel and our journey and Edgemedian who did the matching. May of Fremi or Boba Ofuri Amanfo, the Commander General. Me Pachano pay ye sinkunya na kutukumeyo. Ye di Ghana and Komo edi kutuku empuntu ensoso enkomo. Jumedie non dubrem en ye bepon. Afen wa journey ya non dubrem ye bepon. Wa dwen kire so ye jere den 0594841044 0594841044. Adwen kire nkrofo de aba mame emfa nto aso na fe yemfa wo da chintin so enma wo. Berima nana owusu osi good morning anopai ye frem nana berima owusu metie mo ewo ablekuma nyankopon onhyira mo pa nana nia odi aka ho na nya de amekan sansa menka ho asem wa ha sanso so no ofusu hene me pa cho school back edi back na edi kan na ye de ade se school ninda wo se de you ofusu hene onso so ye da se o se anopai otie yen nyankopon onhyira yen papa o se o ma yen fantastic Wednesday ene ye tiefo nyina na o che se achievement ya NPP ba ye wo mo achieve no what it to 20 dia ho ana che nye NDC dia ne nye kora ono so ne dia odi aba no che se enchi asronko enko enfama Ghana mampanyini nana adodankwa Akufo-Addo Gladys Ampabi no say God is wonderful ampo en wa mama ne nsa so akosoro kire se nani ajepa o say good morning captain majo so we say good morning me hwe live edi free kwa benya ye frame Sly Damba Sly ye da se bebre Mumudia anya bone dano kwanto bomo obey ni yemu hwan no anya bone da mi ehe ni ye wati aseni Ahenkan FM. When I'm somebody na be your from for when I'm somebody na be your udini Yesu asembi asepa efifre jamambo efifre jamama Yesu asembi asepa sani anase adane korono we mun so de omode de afa WhatsApp o se ye frɛ no Ankama Foster o de frɛ Achima Yirebi na Achima Yirebi no timi san twam ba wura bieni eye wo nko a I see o kyerɛ sɛ ye daga na aban ase sɛ ode sika bebre ode ni focus nso akɔ TVET program na ebeboa pa na etumi ama obia nso so nsa akona no na o kyerɛ sɛ great done to o say well done I would want to believe well done and confirm Togbe Afede and Chiankoma Abankwa Yeboa or kyerɛ sɛ incoming national chair edema NPP amanyokuo no. So talking of NPP no say dem di kan ka kyerɛ mo no almost press release no ɛwɔ ha making kind amount me wi ade ma kyerɛ mu di aba yen kasa ni mu na watimi ate ase almost kyerɛ sɛ efiri enne ekosi bosumi ne da etoso edu emienu se wo pese oba be national officer omabie kwan mu ato ho no mo obetimi abefa won krata amamre bi a wo se wo ye no na wahwe mu
na waye na aboa wo pa nti eno so ho asem eno no wo da chinti abusuya ma memfa eno nso so ntoa so ne yemfa de aka emfa ento adwumadi ni so anopa mi bisa wasem wo ba me ba ye ni na simple question bi na mi bisa say where do you hope to be 5 years from now? Where do you hope to be 5 years from now? Where a question I was say wunya abotre na wotena ase. Me pesa wotena ase o. Wo ankasa tena konwa so. Se wotena konwa no so anu abisa wo se emfie num a ebeba no. Ehefa na me pesa me hunu me ho. Emfie num edi yen animu eba yi. Emfie num ne mra no ehefa na pesa wo hunu ho. Se ya adwuma na o ya ehefa na pesa adwuma ni duro. Se eye akwantuo bi ade bi a wode asi wani so na wo ye se school na wo kɔ ade bi a wode asi wani so a wo ye no bisa ho this simple question say emfie enum efri enne ebeba no ehefa na me hunu me ho enti e wose wankasa wutumi tworo wo ho krata you write letter to your future self every stage in life, you know, sit down, ask yourself certain questions, envisage a truly great future, and challenge yourself in writing to become even bigger than what you see yourself today. Inti me emfie numu ebeba na se ma brabo nsesan ya na ma mwa me ho. Emfie numu ebeba na Ahenkan FM da so te se de tie ya na se emu adwumayefo ne mu mpanimfo amwa adwuma no. E wo se emfie numu a eba no a edi nganim no emra no na station yi ye kan one of the best e wo Ghana. Obi free baby outside Ghana eba na ye bisa radio stations no de na too powerful a e wo sa Ahenkan FM timi kan ho bi emfie du edi anim no ye kan ye wo sa Ahenkan FM timi kan ho bi en wo sa radio ni edum so as a radio no ti ase radio bebre ay o ma yo mo ho ti ase awuo aso wo ho aso oni ho aso wo ho aso oni ho enkrofo ebro o mo twefo mo bosa but ma wo ho a target se adwuma na meye no emfie num a edi manimu beba no na me pese me hunu me ho e wa ha se wan tena ase na wa misa sa question no wan twro krata mfa ma your own self na wa bisa wo ho questions wan challenge wo ho na we too comfortable with where you are baby a wo sisi ya no your current state baby a wo sisi ya no we too comfortable la onko wanim e wo se wutimi strike for something good adwuma bia na wo ye no you must thrive. It's a must. And yes a should it's a must. Enti mo amusua aborofo no that we have weddings. I'm talking about the word must. It's a must, meaning you have no option to thrive. Enti dia wo ye bia no se utumi ko wanim. E ya aware akra na mfie no mebeba no you should be able to gather certain experiences. Esuni baby a woda na di enne no emfie no mu edi anim na aware na se ngo se woda na di. Adwuma ni mu kura wo se wonyin. There was certain behaviors be ankrofo da na dia we don't like and once you pay attention to them you just trash them under the carpet and then you walk on them, you move your way. So that's it. There are some things ugusu enyi ko wanimu no senka na wo fight against and you man do no hunu anu we wani no ko wani madentia because I was say unya experience. We've got a lot of people who are inexperienced and almost display almost childish behavior anywhere they find themselves. Those people no emfie no me di wanimu a eba no you should be able to grow from there. So that's it. Enti ene u dware na obi yi wontoma na wonso apie di na chi a emfie no me beba no e wo se utimi sua se obi u hye dware na obi be yi wontoma na udi mirika di na chi a o mumu na ye kan bodamfo a be yi number 1 because onipa na udi na chi no e bia no hye ataade but wo no a won hye hwe no a udi na chi no wo de wo nakedness no anase wo madness no a graduate akonanim. Enti ade bia wo ya na wo se utimi enya experience on the job. Enema bia na ye ne ye nye
think and you maybe I pay attention to. We think say I didn't be on more be ya was so we be. No, it do be so we experience. Na movie uko anim. So you just leave them or ya the no obebre obejai. When you experience emfie num a edin anim no. Bisa ho say adwuma na me ye na ware na me ware ni school no a me kɔ no akwantuo no ade na me ye no business na me run no emfie num mra no e wo say timi nyini se emfie num ba na ade na wo ye ni nyini ye wan kasa nso abrabɔ unyanya experience bia sɛ ne atworo no kan ye no biblically Bible say dia enso aba no otwa de to twene ɛna no Yesu Kristo wa bra kom de no akɔpɛ aduani bia aduabadi ɔkɔye ɔse at your age you are not bearing fruit munchane ntonchene yebetwa wato achene enti soaba mese ye de yen soaba ma wo ho target challenge wo ho take a risk don't be too comfortable awo ba bia wo no Kwame Asante take a risk no de ayi takrasi ja ho ene ne ode hya Ahenkan na I just say takrasi am we die menyaduani di takrasi me ya me boss wo ho Kwame Asante ye boss o na dwuma wo ho o nkrofo command wom enti no me ya okay with baby am wo no a me ntume to a anka ebi anka oni ha ne right as here sanso na ebi a won so wo aboabo e wo say we take risk na wo ko takrasi because esono asase bia ne hwe mame nka asem nkyerɛw ye nyina ye hyɛbrɛ ni Ghana ha obetimi aye Ghana di but na wo hyɛbrɛ ni ha ɛnti mu a asɔfo ne ka jo sɛ mehunu sɛ wo hyɛbrɛ ni ha na mo adwa no tie wo Bible mu Bible, if you believe the Bible you must believe the words in it. Abraham na ewo se otu free ne na ne jafie Abraham o na wo so aye de ba de otu free ne na ne jafie aya mo nkenka Bible no. Abraham was so comfortable or you not just so comfortable because ne papa ye billionaire millionaire, you know, you get what I mean. Ne papa well-to-do family, whatever that he desires he can get within a twinkle of an eye. But one person will take a risk and amen ne we are seeing your friend Father Abraham but are you comfortable with the family ebianka won't ne to into yes challenge yourself, give yourself a ye say windru ha no no e wo se mitimi hu na Awurade ani bonyam Awurade nka ye ho na domo no so emfa ema yen medasi bebre wo da chinti na media ma wo no. Challenge yourself, ask yourself, where do I hope to see myself or to be 5 years from now? Ehemfa ena me pese bi hunu me ho emfie num efri ene emfie num fri na obo ba da so te de otie ya na ma amobra me so kwasampa ni kura de bi am wiase emfie num fri na no enwo se eye nante na me nante ne ba adwuma e koso aye saa awsa wo ba otimi be pakeka no eye kwan papa so nya kwan bone so that ye awsa wo so utimi e ka se mahun improvement bi wo mabrabo mu emfie num yi na e obi wo ho no mo a abrabo ni ko be nkum amanga ko nifa amanga ne de ne so akoda ma de ache no ade ache no akohye na ta ade adwuma no wokɔ ɔne na mu saa mini na mu obrade mi adura chiri saa no awɔsɛ wutimi kyerɛ krata de ma wo ho na ubisa wo ho saa kwahye yama bisa wi Awurade nka ye ho ye de dawubɔ krata mo bɔso ɛbɛtoa so ɛde amamo sima no aduasa enkron ɛna aboapa anopa nonson ɛho dwumadi agusu awutie ne de maakye tutujagu dwumadi ne frɛ ne tutujagu etutu nkrofo jagu saa na nkrofo aso ayehye onya mesomoponi ayi mo mama me enasi adio wanya mesomponi
walk from far. We praise the Lord upon you. Now crucify him. Man them. William Sumponi, now by your from far. William Sumponi, now by your woodini. Yes, I send me as a far. Every friend of my boy. Every friend of my mom. Yes, I send me as a far. Don't you the one crat and was on fire and twas so mammy no kasi adwo partner say obebuana and sama who do a never to fem war the one crat no or di munchirimu amayen adwena pomba ko de nyame adum na so nyame adumu nyame na se yenso ye ho ye na to de bia na said ye woko up and down oba no na ohun kura san me mobompo you befa ebe make sense one day. Sure. Sisi ya dey make sense but one day ebe make sense. Sure. Sisi ya MPP fo bi o ma promote ho ene. Edi ekosi on the 12th of June. Na just 12th be Sunday na me boa. Yeah. Because set Friday 10th. Yeah. I don't need ko dua nua no. That even reminds me empanimfo se yem fan to manim. Se omuguso a enua no amukodua no seedlings no omuguso a omo chiche enti omo chiche de ma omo a omo kwakodua bie no enti se ebi oso omuguso distribute seedlings no eye Green Ghana project yi onse nyankopon ya adoma Friday ni Green Ghana ye dua enua no makoma kom se dua san yi I think that we 10,000 na 20 million 20 million yeah 20 million 20 million yeah. Hey, mo de mo hwa mo so nwi mu probu da. Wa mo. Eja mo Ghana fo yi. Mo dia 20 million because a fie twa mu no mo ka se mo dia 7 million mo ka se mo dia 5. Na mo dia so mo dia ma na buru 7 million. Enti ye dia 5 ye dia 7 dia. Na just a vim day. Say betimi ye dia 20 million. E wo soro. Senti no mo aye ne sa no. Oh, I see. Some minimum senka e wosenka ye wian kakra ufiti preko pepod osia se tumuja ba etinka ye timi adua 7 million nanka afie we no ye target na ko 10 million so that here nanka next year ye target no akọ na we ye o matwa no bebredi agum saa no sika be fankrofo nsase no na adi we obi business o obi business o sika be fankrofo nsase no eni to matwa agum saa no obi business kese pa obi business kese mo ekwa didie ma ya se yenka bi ngum ani asem no adai na beza kira say 5 million say 7 million ya yedua ye ye nya nhunu di akosie na nya na odi nwa dance say fifi ya kamai this are thousands of it they see behu but we are talking about million okay 7 million so what is here edinga we no baby amefa bi o sin ka mi hunu bi baby han mu hu aha no na sa ya wo fa kwan ho ebi wo ho mimi hu bi de sa na wudi hu adanse enti na mi se sa mimi na mi di hu adanse ne ye de mako hunu wo sakomo no okay lashibi sakomo no kwan no so ho no wo de kwa ashan man no enu na mako hunu and again me sign call is it St Francis and Atefa say Atefa ne na war assembly inside ho no me call ho no me koko hunu say e ho so ma duadua bi wo campus ho no mo ye kama pa eti dia bi mi koko hunu ye na maba mi di hu adanse okay so that say okay but say ye dua 7 million yeah na no mu konta da o ana we mu konta I was so bu cause mu konta na yesa be dua fofuri probity and accountability I was so bu hu konta so what I say I was so bu konta nsa na ya san ko dua 20 million na mo dey preoccupy 20 million ebedua obi business enua makoma 20 million so man for bedua o mo vision papa since no my operation one student one tree no nte school ni ba ku bi edua ba ku a imagine oba press bia no man kura wa hai nya se akura bia fiti even say kg for kura de totofe wo muntimi dutu form they fan say be class 3 e de kwa kopim JHS e da bi o class 1 ya na bi mu ya nkwakura ne merewa o sa e bi mu se manyini ene nkwala no
akati mboga for no more than and do the class 1 sa kopim JHS 3 oh ombedua no masa de SS crat for aso ato aso because ba show a school for no enkonta omubu ye omo che say free senior high school no 2020 ni mu enkonta ni no mo che say nipa be say 1.2 million and omo timi afa wo mo etu de yam fan say omo nyina kra be 3 million secondary school for ni nyina 3 million Ghana for dodo say na omo so be gi atuma kodua bi na me ka say we no se on be ne say ye be ka kodi ye si we ne ye foolish say de ne se ye be gi asase na nkia kwa kodua enya ba ko ye bi no mo se be yi da bi o di omdi kan ye ne de na eye fie nko a efie ne dan achi gardens no ne sa no ma ne but we no eye ye nkwaye no e na omukodua wo mu nti forest no te de nkwan be ko forest yo nkodua nkwala ne I think I don't know but ebia no mo do mbeko say time an ekɔ school ne ekɔ forest ana wan ko bi da oh ye kɔye teacher for ne kɔ je forest na mo de ya adwuma sa ye radi nyankopɔn yate be fa kwaku so adwane be ma po mbɔkɔ de bɔkɔ bɔ nso nyame adomo enua no so obedua bi enua ebedua I see video. You made your fruit. See fruit count. Mubdi nkube ne akutuo ne nneɛma man so bɛka. Made your fruit. Ba ko a mo de bɛka ho me de me say no na me pɛ aluguntugun. Agiwa. Na wo bedua. Agiwa. Guava. Albovo kan governor. Ye kan agiwa. Agiwa. Enso me di bi a che. Agiwa ne ye. Bi ya medin. Dia omo di ehun no. Marketing kiti bi sisi governor no governor. Okay, agewa. Oh, I see. Ko ti agewa wa fa o. Amenti a oba san ye kan no. Okote de ye ko ti agewa e wa fa ho. Afa. Ada afa no wa bi dua bebre. On fi na esi pa. Ye te na obro ye tai, ye te na obro ye tai otumbo bi ta na obubu ogufom. So ye beti agewa no. Guava ko se sun efe ede aluguntugun no so ye kama pa alugun minimum do na de aluguntugun no I don't know said ye mo kan wo twi mu sa ja se ho nkese wo ho na na da bi eno so ye aduaba ni bia ye no so ye aduaba ede pa frim sa ani dia na aluguntugun na ho todin ni am minim no ba minim ni twi din e bia na ka me bo ni twi din anka mo be hu aluguntugun aluguntugun I don't know say no mo kan twi din atia ne dia I don't know dia ya kan say so so nkitingiti bisa won ye yellow na apple ye fa na apple mo fa say apple say ya na pa na say won nkese no aye twan bisa no da bi wanya aluguntugun aluguntugun fruit we no mo de buy sa David we dey say ablofo na apple ni bia don friends ablofo apple ni bia apple we say the pan me kan aluguntugun no aya na ultimi na wa resa na time to say chingam no mahu ana say alasma David we so no ana alasma ayi bi si na pampamu no ni esi na pampamu no et say I to say beans bi no no mo omudi azu ultimi ni anka no atia cashew cashew atia ana vana going to go no dabio any bia na said me kan mu nhede we na waka no me atia am vana atia cashew I see aha nti omudi ni nyina bi beka ho ena omudi ba ko na wo de kire de ne ho nkasere no apple no eno ni apple omudi no so beka ho nti wo betimi age ni nyina bi adua na eyeyi a watimi a enjoy na we ni domudi ba na ebe so ntem ebe nyi ntem we ebe nyi ntem ko se mpe e pagric di ni bi na nyi ntem ebe nyi ntem kama na ja watimi a enjoy bi but forest ni mu ne de eyinnua nkasa ni video forest be ma forest na e thick ampa na ye protect ye greens ye see green Ghana kwa kuma fa yenwura bi yanko ye ni begini na ayi atimota for no so atomasam no Atimota forest. That forest. My guy ni Tyron. We Atimota Rastafarian. And Atimota ho no anga san nsem wo ho.
Achimota Rastafarians. Achimota ho na nsem wo ho. Achimota ho no se enye school fo ani e kan o masem na e forest ni e ton edi. Asem o. Se Rastafarians no ba ko o twitwa papa. Ai. Se ne maame nso yesu ne maame defend no. Or the second year twitwa ne papa nsa ho. And I never defending, but is it necessary for never panicking or they babe trouble things? Sir, no real crana, why ya see a stubborn. Sir, already no Obano ni issue ninya national attention. In this way, you know, man, as saying, I don't get it. One my omo can say, yen no. As we need now. Right, I say, wow, ba. I'm not saying send a bank won't defend you know. Yes, I'm not saying that, but. Papa, I don't only about to social media. Yenye den. I say mo. Say you ba on any TV. Enti was say who na who kwara be fa so betia no. Ba social media de beto ye no. Minim ne a opese yen ye hwe bie ne ye mumu de. E bia no on the reasons. Kwa ku mo fe na ntia. Anapa no so about community aduonum mienu 752 adishimama yamama chimama kwa badeba Ahenkan 93.3 FM so the banka tawdo abedwa so na poso so ene de ba besom yeti Akuafra Kuma studio ye boa ye ho efiri kodwa apel newsroom the Herald the obokrata na me de hyase krate atwira owura wakasa wanum se owura dwonkuma waka ene odi asisu pense omampani na nado dangwa kufuado ene na bushafo ne na mvobi womankasa atomotom ska atue sika 32 million Ghana cedis outside budget a womaye no womankasa pos sika we edbeboa amempuntuduma akoso e woman kronkron Ghana mu enwonsem ni mfoni the Herald ediaba the Herald the workrate esambo amanye say kani board chairman edima kokobot papai aba o kambiama Europe ni kokobot for boss no an wakoka adwama wo mu edina semepe asendiama no na ex board chairman ababeke bidiama so strada na notum to omunhwe na womunka opuni asem no the Herald obokrata san de aba amane say aban atena ye ene Ghana commercial bank for bekambum esase wom de multi-million dollar deal bi eba and so another family members they bring another family members and then wahala ye say eba coming up to man for enhwenu the Herald the obokrata na the obokrata me de atwa so the informer the obokrata na the informer say nothing but the truth na odiba ye no na aye ankane osofo na wo hwe aye apomde ensam eso ewo makoko ganam ya wabra na owura jondo amani mama etie kunya kese eso no owura tamus benso epenso so na oye deputy chief of staff aye onimonyafo alesebefua ana yese na nkrofo bi ya hwe mo nkrata mu a sa nkrofo ni ku no yehu amu Ghana ha yese ni wokura enti enwasem enso eboba achese omatwetwetwa mfoni bi kura so ede abeba kama ewe de oboka tai enso emu na wo NDC amanyekuo no enso emu no wanu mo titinani eye owura eye ofosu ampofo na yese eye ankane eye finance minister onimanyafo kwabnadofo eno walanche eye ahoto project bi na yese ahoto project na walanche ye no aso seda papa ni so nya franka na obetu da mandisi fu ti wo de cross eye jodo amani mahama sa ana yese ko nimpanyufo se wanja de o chetre wona obi wate eye jo wa na ekọ o de ebe frafra ye ni so enti yese MPP NDC amani ko nimpanyufo ni bi no omobo seda enjo so eho asem edede oboka tai enso emu nana adodankwa ekufu ado Ghana man panya kwafonye ewa ha ane yetwa eye galamsey site bi aba ane efini dompa ewurade ensuo pa se de ase bia ye na da honum enya agro nano ena nana dagwa gufu ado chepse galamsey pa de kwan bia obefa so bia ai betu ase yebetu kwan bia obefa so bia yebetu ase enti enwasem wode aba na the informer the bokata ya sanso ebamane wade oswafo no ana hye eye enkronkron ketua amamuoni ni puntuoni ni jumadi eso enfonyi ade aba dan botwe no ana wo kire se enkro motiti miase esuade
ha dwene pa na areho enti wabamu bia wo ka kire eye assemblies awodo no se won mo fa ho report mra an den awodo mo sisi no omsole ye school dan 116 unit classroom block for 111 district for 111 wo so mo fa ho report mra san se enwanwa se yes school dan na settle nkra da so tete eye enwiase esuade enho asem edada oboka tai enso emu we eye de informer de oboka ta no ene de baye de oboka ta ya to the Daily Post ana medeba ensema kuguda miensa no de to krate anim na meka mu miensa ede acheti for edom na yepemasem Dr. Justice Salifu ana yese wakani pense an ofa adwin se upcoming internal election anu ye chairman Edma Andy Samunyoko no obeyiniti no akwa pribi Edama Andy Samunyoko no USA ehun samni ni mfoni Daily Post de obokrata no ediaba Daily Post de obokrata ya ede owura atoforsen oko Ghana mashop jefia gina tukwa wo mohwe sikasem ntotoye madom kuma no oka ho bi osanso mashop jani opanyini ese o strado penkrata bi ene nsembisa bi afri ahwa wo nhwe Ghana sikasem so efa kwa dubia wom da bobo wom ene ho nsensem bebiri ohia sankrata no eno ne adesade o hwafri finance ministry esanse wom famra na wom de ba ebe bond papa na dwumadi nso atumi agina printing Daily Post de obokrata ne nsemo de ba bi eno no de obokrata me de for the Chronicle na the Chronicle de obokrata no ejremu ese se wo hwe anti-gay one mu be no LGBTQ+ no ne ho pemprade a ebeje no me na o maikoko genamia na sebejafo so mu aya ni se o mokọ akọpaase be no ama no matimi akonkan na eno ene ye kire se sem no kase ade na che ada wa che papa no mduro wa monte ase na eye owura Ibrahim Ahmed ono eye deputy minority chief whip ana wono de kokobonsam kwama aye asoye ya pa wo ma na se ba sum kwa ya pa wo se o mo hwe na be no ya mpaase ana so mo nkodi nkomo no mo tete Ghana fo hawo wo mama ne wo mu no mo fa medam la se bedwafo no ade ne maaye aterodo no ka cho mo so mo hwe na o mo so enyo masade ana woni manyamfo aye Alexander Vanyoma ke so ye deputy majority leader so krampo chese ampa asamna aye minority chief whip eka no sabe be penete ade na aterodo ede nkoa na mo hwehwe mu a mu ihwe mu wieye ama be ne da wono ma chese chesa te wansem eda da obokata ode omu enu nyina fonyi so ede aba kama ka ta fleto so miensa ene enwoche so obetimi anya asem people no akenkan na owie ye no ana wade aye osuafo no ehye ensase ene obade ene ma wodo eso nimonyamfo aye Abdullahi Jinapo emfonyi ede aba na oso kiremi se abanya krado se wade bibi biara besie adje bia fa Ghana na se enoma biara akoso efa Ghana yensa ase ho no anasa aban sa ase ho bia no ombehwe no madane nyina adi se obeka ya nanse na eye dom kitu omra chebe dwafie che se wo momra no mebu nkonta nsase omodi amema nkrofo ne ade aban sa ase akodi krofo anasa oman sa ase akodi krofo nyina no omra mebu nkonta no panchem sa obeba no ba be chechirim ai nti wasi bibia so ni wa mudi besie ana ode aba ewade oboka tai enso emu na yesi suku a eye ankane Ghana man panyini eye onimonyamfo John Kofi Diewu Okufo wokoye school okoye primary school okoye anye ono ko Kofi anan kran so ko sa school kro na so ebi ewa santimantam na school ni di na mbese mi hu said ya tire na ye mi so mi hwa mi hunu DB experimental primary school na this school ni sam no kasai ejiriga o chese ye tuma ne sasa se enoma konkan ho na mo ajese wasem pay for hwe nom ko school ne emwa enti enwasem enso wode aba ewode obokrata yi enso emu na we ayensema wodo a the Chronicle de obokrata no ede ebaye Ghanaian publisher de obokrata nam de to samamo osofo hwe nkutawde so onimnyafo esle owusu kufu mami akani pense abano efase tete emma wombeben ewo ICT mu na sama ne be from ICT guest osiafi bi aban betete zankodai anamaiwe makomako empimum 5000 ewo Ghana no sei Ghanaian publisher de obokrata na sande abase
NPP amanyogo no wɔn abie nominations ɛde ama national officers no to bia betumi akwakofa ne nkrata na de obeso tintim no akwakotintim ɔsɔfo hwɛ ensase ɛne ɔbɔde ne pasolance minister ɛyɛ onimnyafo Samuel Abuginapo ɔse Green Ghana abana yɛba bedua no Green Ghana enua no manese amana fifi na yɛba bedua no yɛntɔn tuko ebi ne se yɛse yɛtɔn a utumi kwa report ma post for yɛntɔn emo bia free ɛyɛ Ghanaian publisher Delbokrata Republic Press Delbokrata ni Republic Press Delbokrata na ɛbɔ amane ɛkyem se okopie mu ɛwɔ nkabupuni mantamu ɛyɛ Ashama District Court a yɛse obi a wɔno wɔyɛ fish we are fired fish thief na yɛse ɛnam a yɛatoto ana wakɔ wia na wakɔ wia ne yɛate no yɛkye no ɛna ɛyɛ yɛde yamani be mum na ɛyɛ sika de atontiri so ɛyɛ 10,000 Ghana cedis so akɔ wia ɛyɛ fish yɛatoto ni bi no enya grote en wasem eda da Delbokrata yi emu na sanso ena da Delbokrata ba mane kyeremu ese osuafo ohwa akwantempon ene eye akwan dwumadie aso no nyamfo amu akwata de atodwa ase yakopon eye adoma hwebe August busumi ni mu no abane bekọ na eye wakwakọ paw eye tema tete kwase interchange eye no wakwakọ paw ntoma sase anu no magwa kwaso de wode ni awie bibia kama na wase wo eye new Durban traditional area no so emu no eye nana oti buaten delete wono so omanya obi obetimi asi na emu enti eno wasem so ode aba o chese we kura omanya de asi so awie a chese enya agro ho asem e wa hanamo wode MPP atotoduro ni antini emfonyi e de aba a chese enya agro se oru opale na da wonum no hu so a former sum MP no so ode opare ni fonyi wa ha ana aye onimonyamfo aye John Buadu wonso mfonyi ewa ha afi lawyer Justin Kodua so mfonyi ewa ha ni ase atwetwedo ni antini we ha omunyina person be twetwerefo de ma MPP amanyuku no John Buadu de onu nekura no baton no kura no na empanfo yi person mu gifiri ni nsem na ose ayene ne ya mia mesa atoa so enti ase aye show time in MPP sabe ni de masa yi se o kire wan kire pa dia ayem fiu na se secretary for omun san yo ebi ka ho se Musa security aka onso ka ho na Charles onua honto bisu enso ka ho ba we mu mi ensa na omodo maba ase we mu na take lead one mesa but ade no asem John adwenkese beto aso sa ho emfa sa na wo hunu no sa na beko but opariansa ni mu odin sa na Kodua Justin Kodua shi mu odin but I think say o share strategy na MPP for isi omo wisu na omo se 2008 no omo ya de bia moa wo mo na o share constituency elections no any regional elections na regional election ni titru ase eye the same trend no no so mu issue won be sisi ano won mo omu inimu no omo some person omu break on be so omo antoa so de okofa obi a akosuya ni sa e be ha adwene ti se o hwemu asa na sisi asa strategy no mu issue omo ewo mu dada no e na omo maintain bi no yeah because omo 20 bi abeka ho we almost 2008 ni say almost same ma e be new face ti eno mo brei o say say so mbenya presidential candidate foforo nso plus na yi so foforo I see but say o hwe omo leadership na uyi ono ene yamami Keita ena Henry omo aka ni nyina ekọ etina executives ni nyina ekọ because chairman Blay okọ Mame Talata aso bayre yente se obeba na oma ena Omari Wade ono so yente ena mani I'm friend saying is he FF Anto yeah ono so yente enti I think say well said don't pay omo bia said don't pay omo bia very say but maybe there Mami Kate onya me kan hwe nkyere me but me de minya ya nka na MPP fo no o wasa de ama no
Say the junkie be a bet. I'm a quarter. Kajagum. Come here, Nancy Janish Shiwa. Hey, now, would be there after an only until my main come you. Oh, now one got one got hey, continue one corner trading. Someone at 2 me Ahenkan FM so. I was again. Oh, Casano, my other wife, you say, oh, dear, grow. When we about so no, baby. Oh, nice, so. Ah, Eddie, and what's some more? Na Tobe, Afede, as so. And they say, one no Sikabia, Nesaka, I just in a Juma Wayano. Aswani, Tiajawani, Kakrano, some fan chopper, Kakanga, as Graciano. And was there, Monyamadi, Mimpe, Ibia, Monye. Niasu the Koya no correct. If you Canada pa, I'm going to try that part in your moon's room. if you Canada pa, I don't want to try that park on the CNC as all down. I know more. Tio. Obinka say a chronusika. Obinka say, Omaria, my no. There be our constitution. Nim. So as here, says a council of state member who benefit be a was away then we enjoy. Obinka say a chronusika. Obinka say by na wia obi. And I a corruption be an there be. A sika krojen pay and constitution there. A sika krojen. But on no na tenase. I don't say yes. Sika no me entitled to. But baby I'm just see any there mempe. Atem di dia oremu. Say if we council of state for more tete or more dear so you mama yes yemfa more man eno na ye bone na say bibia na mo de politics wo Ghana ha akwabra ni bia menim no no onim akire nti wote ya no akotire so ono menim say bi for secretary hwan Raza ana so no we yi no lottery there ya pamo ne boss no so ya pamo no ene sa ato na tworo no tworo de oba tworo na ensem tworo for ya na ekoje publishing no so hu ohu see ya de all the buy be come eti mema o mane nye te se ase papa na bona basumbu ana opese oje animonyam bi dabi akwasi etu ya woka wo ha yi obi o yadwuma wo ha bi ya entitled to na katua na bi ya mete ya me say okay ma je me de no but me san de check company no eno na me hwehwe ni mu sa nya hwehwe ni mu etu ya tem de dia o we mu no de he asemo Ghana de obi obedi togba atem bia na won so support togbe dinatemu bi obi dinatemu won so dinatemu bi na we odi abai na mbusa se nti ebe ya dwuma de hia sika no odi abo na sika na nkasa no na wo se nko oje tie o nko oji wi a na nko odi abai donation but wo ka tro mo se mo mfa nkwa Ghana ha ya hunu bio first lady ni second lady fu so mu de omsika ba se ya se nya no kore yenim Yansi atoto bi agugu ayi so ne de bank bi aye so se de ato ho bank account mu se dem se aye de se ayi e was in Katogo e oje oji wi an ko de aye donation na school yi class go betim de aye anan ko oji wi kura no a se house of folk kura hia moa so ata se na ko de akọ invest ana oji anan ko de MNSS fu yi anan ko oji anan ka youth na forestation se momra mo kan yesen munji I think siasa na wasi ye nneoma open because siasa de why ni what is the guarantee say sika no ebe ko back am ye de akoye bibia manfa so abaso ekokora akwabena ni bibedi so we be obetima na asase de akoye say oso wo mpa ye nchegu ye de so ya suma oso wo mpa ye nchegu ye de so Ghana sana be ya na de biem we mu de be kom no ma chagu so first leg ni second lady di ya na de ya yiram so mo nye de ya ne fanguso be ye Republic Plus the Bokra mu nsem eno no the custodian the Bokra tanam de to so ma Ora Steven Asamoah Boatin aka Asabi na nya bre pass NP pamonyoko no be so chairman ama monyoko no man mu anu sei
ana ne abre pa ogusu ye ne campaign mfoni ne party ahyansode eda ne nkyɛn kama a okasa na National Cathedral yesi ayaso dan kase pa yesi wo Ghana eno na krate the custodian ebo amane se enfie num ntam bia no National Cathedral no bema Ghana sika $95.5 million. $95.5 million. Enfie num bia ntam no National Cathedral no ebema sa sika wi. Ebenya samba so ye free sika asodan no. Sa Ghana de mo anama yam calculations nam de ato say bam. Na sabra body ho ba wo so calculate. So ya say planning. Nti o ma hu si ebenya sika. Ah we nti offering e beto anase den. Say e bet say amanfo ebeko. Enkrofo beko high ho de ayom adwuma programs ne nyoma. Wada say ade bi e fa nyamesom ho no. Ti say gospel ho afo yi. E ho no na nka o mu nyina beko nka o mu nko National Theatre because National Theatre yi e ho no mo ana Shatawali ye ni show ho ho ana we nso ye ni show nti ho ni nye holy. Yes. So I say ba cathedral ne de eno no ye meant for nyame niema nti nka ho be holy na Joyce Blessing mo akọ na omo aka nyina akọ asofo no nso akoye program so ho ibenya sika 67 omo sika ibenya sen $95.5 million. 95.5 mo miensi Ghana for miensi. The custodian asa can pay one say we are okay. And apieti asase mo nsan tutu entoboa. Omo na 40 something 42 point blah 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 million. Enso ye aka omo hia 70 million. Amanfo okuro adane abutu. Oh na say kan say o kan say time na King Solomon esi asondan no. Say Israel fo bebere nso ho kire wom. Eno ono ko ne si ya no no man ne si ye. Sa ina mka. Kiso contribution by or mine. No di ko see. Of course, listen to me. Ne papa ena toto nyoma ni gu ho. Na ka David na wasi wosi. Ena Nyankopon se ne nsa wo muja ne nyoma nti o ma ni nsi. But me ma wo nsi, but we betimi atoto ho nyoma gu ho. Se ohini bi toto nyoma se nya ohini ni sika. Do e bi sika ne ye ne dia, but enye omaimu ni nyina adwapade hu sika. Ayo mamu ni nyina adwapade hu sika nti ye hu ni say yo mamu ni nyina ne si. Okay. Nyankopon son dan no. The custodian ko ya san ba mane se. Mungo sina mu. Endi samonyo kono so. Won beyi obi obedi wo manima ko afimpini ne adunu nan. Nanu na Dr. Kwabena Dufo onso wayi ni ti opese ogina na pre chairman ayi flag bearership no ema NDC. Nanu ne ese papa ayen hye bi ankodi project bi ba ya to din se ahoto project. Ko 275 constituencies no the whole Ghana nanka on grassroots no memu anu maiwa no grassroots for no akohia no akyerɛkyerɛ ni project no akyerɛ omo said be obemo hu na ni suade hu na odeba party no mu na no na the custodian na ebo amane se owuro ofosu ampofo wasɛ saa dufo ahoto project no wa condemn no the custodian eno no na the founder the Obokra tani niye. The founder etrese Tivet no sisi ade bibi etrese abanani abere wo hwe dan kora wo do pese wosi de boa ene nyom odi gu akwa so a isi support na ye massive ebetimi aboa pa ma no matimi akọ eye enkan enwa asem ewa ha yese no akora sei o ma akọ pa eye vehicle eye project bi wontuma no so eho ye kan se won nyoma so na timi so aboati akora no o free Tivet ni mu afi ya na edi ko wura ho na chese wo ye ho so adwuma na no o free mu fi ya na kwahye ho no ye adwuma ti o mu nwe metena fie ma ye unemployment association na ba fi adwuma na ba me adwuma nya ba ntwe eka bia se no kra se ya ba adwuma kure ya eje wansem ha na ma me esla ekufu ayo soafo no na hwenkita wudie adwumadie eso anase no totu yeso Minister of Communication ana o chem se abana ya kado se odiska bote no eso eye pounds no we iwe mum ai 155 million ebe hye na eye enkron ketua ne mu no wonum dwumadie wura eye board band no service no so motimi diskaka sia kwakwa hyem na timi enso aboa manoma akonkan tenwa asem ewa no no so wo sere ho kama the founder the Obokra tanimu ensem ebi eni the new crusading guy the Obokra tadi asembia ba mitim emina agakra ene so ko achim akokwa so ewo Atmansa district a yenim se ewo ban ma bia
ohima bi efe no bibi eje wa akode na krataa nso de aba say yesi mami bi o business woman ye install as queen mother ewo achim akokwa aso krataa fe to so du na the new crusading guide kasa asemwe insha so na hye bidwani nso atonsa frɛ world economic giant woma ese wiaza vane na ka dweta womu obi pa papa we invite wom se wom mra joining International Cricket Council ayetwani tiafen ICC said the beya sikasem ntotoye sikasem ntowahyew bi ekoso wom betumi aboama yenya anuyi na pelpele ya nimpuntu abem the new crusading guide na ebosa manewi ekobi efe wom occupy Ghana for yesi wom bo attorney general wom bo ntani so mbesiw no kratefa to so miensa enidu na the new crusading guide kasa asemwe krata kroya the green Ghana onsemaba ICT girls onsemaba na afi MPP Ashanti chairman tears party apart esu ho the new crusading guide Delbokrata na Ghana's favorite newspaper Delbokrata ne Daily Guide esu na gba amani ekire mu se wo afonse ayire bia ya ani ase ababa wabi ne papa ne stepfather ene ne mother na owura abako bi ka ho no sa semi mi ama follow kakra o me some say see ya che o sa oh am say see be say 2020 mu hokra ba bi o ana afuna asem ni huru dey ti asan resurface sa no am say see ya cha now as a picture so say videos cry and so trendy ya menim dey ti asan ababie mu sa no say eden na ekoso nti o jo unya ne sa abre ni mu ana ana san bae no enu ana obi send man picture no video we dey video ankasa de omoboro ne woro ne ho omobu na no msan de ba kokra de ode na ko wura na sempo ani omoso wa nafie ena ne papa share boys ne so omonkobo no small boys bi o sa buno mudi no omobu na mgusu bu na ba ko de nsa ko wura na se that be this serious tatano rough na video one de ma obi some journalists be watch man sana kwaku so hwe ne serious ba nko mo twa ba mu ma twa na this stop mo twa na de wo se na hu na yisa ba de wo hwe video na agasa me na me video bi o ma be ka se me chro say uyi bia no ahwe ne ye o the way the rate at which as asem si a etimi explode boom na the bonka ta nyina pie mu no oye bia ahwe ni endra ya na ne keka ho asem platform bi so na pie no na one enti omo ye no mo ase video amranti aso be hye we dey asem fun IGP will be me sure say current IGP will be in town na minim de enti a senke we ya bo mama ne yesi wo be nka wo senke obi a comporte no but I say asodefo no we dey according to information say sanete de na papa na anya de ne papa na anya na o stepfather any stepfather I say ne bana na fie and wakobo boys ne wo kuro ni mu pa two boys e wo fun ase ayire bi ha you can so me 3 de o twa no so ka ho 3 de o twa ka ho 3 akoda ni sa na ma wura akwa no ho ni say akoda we say that we say akoda that me your hima that want to be president abuse step daughter ow na ada no no ngasa de otumi mo no ojono wa won ti ase se mhunu sa o ka tro so omomboro ne nworo ne ho that's the issue ani mum de current because currently story no police commander of Fancy a wafena aba ni din na wom tutum say current story ene gise ye hwe na ye bo wura mu ho no mo na na yakoso no 15 years o gba nsamfo nsamfo pa nyina nsamfo na mrante na di no Facebook fo no se mo me yenhwe ba ma mo ready mo ni ba mo ya mo ya ba chi o mo fa mo number ngu ho ye de be send no de mo hwa asem ba why ya simu jana fo ne hwe when di say omo bono basa kra omo bono awro ne ho omo bono awro ne ho ni ero no kwa ya case baako na mo say abro no so ye case mi no kra na ye case baako na ma sa awro ne ho boys enso boys dem mu 15 years
15 years. Nti ahyase ni o. Ɛna na papa no wɔ he. Kwase mo di kwase samsa. Oh, Debbie. We asa adults no do. Se nkwadaa no so ma akɔfa no ma mpini nti hu abufuo kwa no so ye ne gra sound se untumi hu. Cause they don't see you. Oh, Debbie. Rasa nkwa ye chi omo hwa omo ti ma pa. Amanyade kra 2 p.m. Asante Mampong so enjoy show no live from Mampong. Video no ko pe bi ahwe but nye ha. Yes, yeah, was here ho. Tactics man also already free Amakum Kumase more fire. Ono super video no bi ahwe but nye ha. Adabe ba Kumase nam de abrem wai. Sa. Okwa na de akoma wo mo. Asibu. Amanyade kra, amanyade. Obi de share na wa send live sa no. Wasi ya choma so pa. Akogusi ye. Why? De nche ye. We no ye closer view ankasa. We ndie we. Right. This is too bad. This is too bad. Osi we mpudi ndie nche denye hu. Enye too bad. Video e kwa de nka amakusi ho no man ka be nwanwa pa. Okaka. Okaka. Anti anono wasam no na tiase police for hwe won ti wu sam kofa me kra me ni ma ka ba kwa kire won mo boys no yes so police for hwe mo go ofansi okada for no mbeche zia yes so mo na inspector ba wan so o hard working man mo so mbeche mo na so boys we dey beche mo mo ambu say yes dey di chocho e de Ghanaian me yo ndc fu osu ma menka kafra yes 2020 abatwo no enkwafo na de peni wo mudodo peni wo papa isa mpa mo penkela ni bi omo se edisi for da susu abato no se omo na so omo nte omo ase omo de court nyina chi Supreme Court bu asem nya chi omo da susu ho ne omo se we de ayi omo ni se enkwafo mu wu ye wa abato ni mu no e wo se mra se bedwafo hwe na sa asem no omo hwe no mpe ne fama sibre enti we ayamuntaka Mubarak ena wono so odi sa asem wei ade akom na hyebedwafie enwo asem e wa ha na owie ya no ane asimoni ritual bi nso gebi ono aka yede ne kwakoyi apaye to ono yeso ono so nyankopɔ ya dom wonya ntire didim enwo asem e wa ha o ma me na de aba se anka ni kunu ngo so de ne ma ene ono amu kura nkodo mu kwakoyi apaye na chese won nsem aye bibiri yesi apiati topa ya na to ya no omo mu wuye ni nyina ti omo mu kogu ayaresabia na ayarehwefo no guso ebo mo mode so mejo mo nkwa no emu baako atoro na mo wansie do agem wantimi te ho asem enso e wa ha ne mo the way a daily guide the oboka atanimu ensem ye di twotoni ansana kwakudi no betwa to kra no omo wo apiati ma no omo se yenka nkyerem panimfo no omo boa omo asi omo dan no so omo nsi ne ntem san so omo no omo kunum da ya che yes enko de asem ni si be yesi nyame asore da ni wia why weeks bia mpo no start omo so omo kunum da ya che se omo kunum da ba bi no omo so da si yesi nyame asore da ye wia o da bi sa piati ndie no ye gusu a ye agigi gusu eno eso no siska no so ye so omo gusu omo ye but omo srem panimfo ne say omo nya ne ntem na omo ne omo kunum da because say you can't beat nature sa entina untimi beat nature ntina se akwada soro te se gina mo a o loki na epunu ko tumi bu ani no adwane ko okwaje den kakape aji me unso ba bi twam na mafre kakape it you can't beat nature ayasemo ana omonya ne ntema wo mu omonya ne ntema wo mu no kwa kumfa last one to aso the Ghanaian observer na de to aso mamo yeso mampani na nado danko gufuado na nisuade hu na ode ato awura tvet mu no oniseso Dr. Baumia na kasa semwi sanzo na mampani kro ya yese ni abre pa opese opegya small scale mining hu ti akade ne nyama do bebe hia no akra edna no atum ede no ahima wo mo hwe atoto nyama NPP amanyoko no MPP yese nyame bua July bosom ne de to so dunum ede go si dunsun 15th to 17th July wo mo ebe ye annual delegate
conference Tiana Omanfo Ashenzo the Ghanaian Observer yɛde asi. Okay. Talking of MPP there no, I'm releasing the abatin thing. Okay. And she say I hold where the home with regards to elections, no, they conduct any modalities. No, the nyina the aba. You be na ya boy remu a kyerɛkyerɛ nneɛma mu kakra de ama na ahotɔ project no enra na ɛwɔ sɛ nka ɔmo lanche ɛwɔ NDC wɔ mo headquarters. Na ɛsan ba TV so. Menim ne esiye nkrofo bi sɛ ɛwɔ he. Ɛne yɛsi o ɛnya adabraka sɛ hɔ na mo headquarters no wɔ. Hwan na ɛbɛyɛ JM ana hwan. Ɛno so da bi Dr. Kwabena Dufoɔ. Ono no yɛ hwan. NDC fo na na ebisa saa question no. Ɛna so ɛbre bi atwam na ɔyɛ Bank of Ghana governor. Ɔsan so bɛyɛ finance minister. Ɛwɔ aban bɛn mu. Ɛna so ne nyinaa na ɛwɔ ɔmampanin dada Mills na brɛ so. Enti afe bɛn mu. Ɛna so ɔmampanin Mills de so ɔba from 2009 ɔwɔ so a 2012 na ɔto anananom wɔ nseɛ do. Enti sisi ya no Dufoɔ no ɔba national headquarters hɔ abɛ launch ahotɔ project no in his capacity as what? And also as a party member. I don't say any emfa. Say JM na dey ahotɔ project ne ba dia. Anka ebe som e Dufoɔ dia emfa. Na eno na bi mu kyerɛ sɛ asɛ democracy no ɛwɔ NDC mu no. Omo de di agro. Mo se mo ye social democrat. Democracy de mo so. Ye koto aba obi a kyerɛ na adwen. Edie beti dabi o party headquarters no eye onipa ba ko pe bi dia. Say onipa ba ko dia. O ti yi who belong to party bi na person ko bi wɔ headquarters. Abetimi akɔ. Akɔ ti say national theatre ye wɔ hɔ yi. Ghana ni bia of say obetumi akɔ program wɔ hɔ no. Obetumi akɔ. O kwa ya onhyehyɛ wɔ hɔ wudi so a ɛno ɛno sɛ ɔkɔyɛ ɛdeɛ nti na yɛwura Dufoɔ ɔmama no ankwa nkɔ launch ne project no wɔ hɔ no mo NDC foɔ yɛbisabisa m saa question wei yɛbɛtwe mo mpanimfoɔ no aba ne yɛbisa wɔ mo no ɔmde ano yie di ama yɛn ɔma anya ade mo provide equal playing field ɛmfa ma obiaa ɔpɛ sɛ ɔba bɛgyina dibrɛ ɛwɔ party ne mu montumi nyɛ hwehwɛ ne mu ebetimi kura ba say JM 2024 no abeka se won ko same thing na wana book ne de ai Japan kan say MPP for no obi obeso contest bia munja no mo ma ne kwan no nko okọ no lusu onu anim se me koye ye na malusu ma mo koye na ntitwetwa bia enti ma mo nye sa ahotɔ project na ebe boa mo nim kura ba sanka mo adopt as party mo fa sa project na de ye mo manifesto ka be boa mo kura ahotɔ project enke no kura ye se o sinka o mu nyina konkunya si e wo ja fon so wan consult wo mo na so wan consult mo a sa ayi campaign yi o ma sha se o mo ye enyo ono ani sika say video bi a enenam social media no so why must I belong to the NDC or something why the NDC care about you say bibisa minim say mahu sa video na ono one is sponsored money and sponsored a project was a day. 80 you people should support him. Na munya is GM. There's a GM this is Simaswa, my country. I want it. I say more GM. Mammy, no, my senior giant was so. Ewo, and with the one crata was so, and Itregu CC, and 29 minutes after 8. Live on Ahenkan 93.3 FM. And it's way a crata free and a pepe, one more. Penny for her with the about region General Secretary Enaninsa Eshasi say the National Council of the NPP at its last meeting held on 12 May 2022 approved the following rules and regulations to guide the conduct of the party's 2022 National Annual Delegate Conference, which shall, among other things, elect national executive officers of the party between 15th to 17th July 2022. Rules and regulations for the conduct of national executive elections with reference to Article 10(2) of the NPP Constitution, which provides that the party's National Annual Delegate Conference
shall meet to elect national officers, as well as Article 18 on guidelines for the operations of the party at all levels. The party's National Council has, at its meeting on May 12, 2022, approved the following rules and regulations for the conduct of the party's National Annual Delegate Conference to elect officers. 1. The national officers' elections shall be conducted at a National Annual Delegate Conference to be held from Friday 15 July 2022 to Sunday 17 July 2022 across the country. 2. Pursuant to Section 17(2) of the Political Parties Law Act 574, which provides that the election of national, regional, and constituency officers of every political party shall be conducted under the supervision of the Electoral Commission. The national elections shall be supervised by the Electoral Commission of Ghana. 3. All election-related processes shall be organized and superintended over by a 9-member National Elections Committee constituted as follows. 1. Peter Maakye, Chairman. Evans Nimakun, Secretary. Ambassador Edward Boateng, Member. Mrs. Mausi Nudeko Awiti. Honorable Amin Anta. Alhaji Besmi Hussein. Engineer Kwesi Abiase. Honorable Oboshi Sai Kofi. Lawyer Gary Nimakun, Eric Ntori. Lawyer Emmanuel Dakwa. Okay, nti baby amedia sie ma menchire mu fanchiro. Nti e free krata na hyase be pim baby amedia dri. Mpanimfo kire se NPP mpanimfo no kokohia ye National Council no ekohia ya on the 12th of May bosumi etwa mu ne da ne to so edu emienu eno mu kohia na omugye tu mu se e wo so omokokoto abade koyi national executives na eno no na mpanimfo kohia ye no omde nhyehyɛ ya hodo de aba mo kire se on the 15th of July, ekosi 17th of July, enamo national elections no ewo se ekoso na mo de kokoto aba ekoyi mu mpanimfo na omo agina mo constitution no eso ena omo di sa adwuman na sene section 17 Edema Political Parties Law Act 574 kire se ye beto aba a free national regional constituency ene ne aka nyina kokosi fam hormo no political parties no omabatuo mu no ewo se omama Electoral Commission ena eba behwe di hu dwuma no sa pepepe no omaye free polling station na babisi regional national no so Electoral Commission ena omo beja mu di ama no ama watimi ahwe so nia etoso emiensa mo party nhyehyɛ no ma mo kwan ema muyi ba som bedwakuo we kwa de ba nkron enipa nkron bedwakuo se wo mo na omo nhwɛ mabato no nhyehyɛ no so enipa yi a mebebubo mu din biomi ena yayi wo mo se NPP wo mo national elections no wo mo na ebehwɛ so owura Peter Maakye ɔno na be titinani e de amasa enipa nkron bedwakuo yi Evans Nimakun ɔno be yɛ kyerɛkyerɛfoɔ Ambassador Edward Boateng be yɛ member Mrs. Mausi Nudeko Awiti ono so ye member. Honorable Amin Anta a member. Alhaji Besmi Hussein a member. Engineer Kwesi Abiase a member. Honorable Oboshi Sai Kofi a member. Lawyer Gary Nimakun a member. Eric Ntori a member. Lawyer Emmanuel Dakwa so a member. Enipa mako Omia saying 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hey, Omia edu bakumum. Into that say enye 9 member mumu. We 11 members. Na me trakata no so say the National Annual Delegate Conference shall be held at the Accra Sports Stadium. In line with the Article 10(2)(3) of the party constitution, the National Annual Delegate Conference shall be attended by the following delegates: all members of the National Council, all members of the National Executive Committee, all members of the Regional Executive Committees, all members of the Constituency Executive Committees, 15 members of the National Council of Elders, 12 delegates from every external branch, 1 TESCON representative from each recognized
tertiary institution in the country. For the avoidance of doubt, the TESCON president or his representative shall represent the tertiary institution. 15 patrons elected from among themselves, founding members across the country who are signatories to the registration documents of the party at the Electoral Commission, all party members of parliament, and all party members who are ministers, deputy ministers, metropolitan, municipal, and district chief executives. Okay, inti media see no amamisa nchire mu fama ho. Inti o kire se enipa makomako edu ba kwa mebubo mu din no. Omo no wayi wo mo se omo mra meye national executives and I national members ya omo na mba behwe abato mba beto de yi mu national executives no omo na eba behwe so eye ba du ba ko committee. Na eno echi no eno o se mo national annual delegate conference no ebeko so kan no mo yesen ka mo de call trade fair, but say trade fair ni yetutu atu aguo no enti mo de beko enkran sports stadium, Accra Sports Stadium hono no ena mo de saabato no ebeko hyehye so na senia mo party mra no ene hyehye no etie no osimo constitution mama mra no ne fa edu enyimu mienu kosim ensa no akire enipa omo betumi akosa abato no ebia na se delicate conference no omo betumi akobi die di kan members ya omo belonging to the National Council, members ya omo national executive omo wo committee no so regional executive committee mo beko na members of constituency executive committees. Enti mami nkodi nkomo wi mra me ba na fe yentoa so na yenkyerechire mu ye ne Awura Elizabeth na disua na densua I see kwa kwatwetwe nkomo oye vice president edema All Teachers Alliance. Mami na densua mama wakwa baba Ahenkan FM so Yajo minya apo mboko de Yesu adom yetiase Mijidi yese within minyani ye. Mpatwa medi Elizabeth na densua good student. But I say mo nsema mo de abeto monten so amo kire se asa ban ni mu ndi ni ye teacher for ya post mu foforo no niema nheda nko ye mamo no kure wo mu ankire mu ni sen me correct we me nka omo ya post mu foforo no okay ba ye teacher union na tania akanfo kan se ndi se se ko to tabua ni ti unu ya so a ka tira bua ne se sore ye nso me nka se sore no so esan so di free ne so no de ba o suru mo udi kasa ye ka tire aban se ye nuanu mo na wa fa o maduma mu no enya sa na nsete ne te enti se bia aye na yurefre ye na nipa so so wa fa nkrofo bi dia kogu adwuma mu aye kai no so musika ase na so bere so betua o muka ene sen ye ba adwuma mu no ye ba adwuma mu before 2015 nanka ye back pay ni eje nanka no ye mawo allowances for college it is a free college ni mu ba afi no ta allowances na toaso toaso ko du afi etia sika ode ma wo no ni sika kese se ye de ma wo no o hwe de atamu na o de ni nyina abom no de amawo abom eno ni friend back pay eno na ye papa no ma be titi ni ma che e de sisi o ma dan e bi no de to o mon sa si o mo de bobra ba ebedu baby no say ga afisi aga no won't ni biom enti obaya no boso memensa from 2016 e dey basom enti ube adwumanu ma o ma otaku o ma odama na mo wo adwumanu ma di boso memensa wa ba adwumanu no wono wa ye krata asem a ode be che ayen hihye atua woka enti boso memensa ti no na ode usika memensa ni nyina boso memensa ni sika nyina bom na ode abrew na ode acho brase ba ye nyanu mu ba ye de ye hu se bia from kwanyom be fa so ahyehyɛ mo pepe mo de be kwa kwaji siko bank obaji ni sika ho asɛm o ye hu hweye even the state assembly so mu wo mu a anka sisi ye from ne mo orientation kwa enko so ye enti ye kai oni pa ko ye na sɛdeɛ so hwɛ ba ye nuanu mi enyinya saa enyema no ye no mu so mu nya nida so o yaba ye ye adwuma no ye nya na nibia na so esa ne sɛ ya katua asɛm ye ne ye aka no ɔhwɛ nye na adwuma sɛnye be ya
onipa no ebe ye adwuma no ye because wo ye adwuma na onima ketia wo benya ya fa wo akura wo mfiri wa koma mu na wo ye adwuma no nti saa ne yen kai bo a ye kai onipa ko afunkankan abanya wa fa emofra na adwuma mu ye kai o mu no omumu bi the complaint abana oh bebre the complaint aba ye hu bebre wo social media ye ni bebre na see schools wo ho no mo tiba madam paso ene minini me bedi nti wo ma me be yes 20 cedis ye wo adwuma ni man kasa kwa ye kakra ba ye nsem no kwa ye tenka na onu ebi mama nti ye teacher union a ye ya sede se ye beka a teacher fo asema mo no nti ye ni ye dia ba se mpanimfu e mo sana mo nye ye nuanum nkum ayi omo ne fata omo no mo nye mo complain ni dia ba bebre ye hu bebre okay enti we no ye ka omo ya posti omo e wo basic level ana senior high school mpato basic level oh I basic see level asie yi ma na omo complaint na nkasa na eden what is the content of it the content of it na say tikane ma and omo ni da so bia say eba July eba 2022 eba 2023 and omo hwa so aye adwuma no ya fa ne say we afa adwuma na oni so ye betu ya meka December mu a obo no say de be ya December ni bedu no na wonya sa ahotoso no but we dey omo ni ani da so bia omo nya information bia even the so member orientation akwa abakora ma I see enti na omo salary ni e ka ho asem yi salary ni e ka ho asem na how long na ya form adwuma mu and how long na salary ni mai almost 6 months 6 months ni enti say ya wo ho ne say ya for 3 months be do na sika ni kura na ba sa no say wo the appropriate headquarters I was say omo reported dem omo aye oh bebre tu anamon monko yebeba so omuko orientation e ho ne train channel of communication any baby a wo be address o problems too but when mu bia nko so you when mu bia nko so you enti by virtue some ye teachers no omo belong to more organization no enu ti na mamo kasa ma omo yi oma baby omo nyanya omo pepese de on tusu association kora and I be can say the who the one ya body first and some say you see dia oh okay and say you ehia di bebre aban na yi na ni akristo ye go ehia di bebre e san say na ye ni kama food e na akosa nti ye nua no mu die ya hwe men say otema I see na se obi ka se entokwa se nya mo ntokwa e na mo age afa nti mu ni mu fi asem a mo reaction be zen na enye dwuma saa oti eni bia yo titani na wansa we ye wa den se we teacher union no de wadwuma die ba ko ne se ube ko ma teacher bia no matter ne stethoscope no matter the oye that you belong to oye teacher ni nko ade ube tinya boa no ko ade esese wo mo ano I see enti this fight ma shase no mo hwe ani mu se eno so be ka kopem he fa na mani so ade hunu ne sen mira abai otesui ena na pounds wo bo mo homa ni say they are a listening government omo kasa omo tie nti ye hwe ani se busumi afa no wadi na enwo hwefe nti bedu busumi na wie ye de na omo timi abo mo hoso na omatimi aye de sese omatu anamo a ebe ma akomato yem ensem aba na se ye hu ni saade a ye nua no mo wo nkuosu asi obi ho no bo bi si odi kutu da ne rent a o hwe ni mu se sika ebe ba no di owura ade akoma oni mu se Ghana sika bia ya bosia bia nsi husu ene Ghana ha obi ani ha o ma bosia free entinu sabre ya o boka di nani na bra bo be yesen enti se ya anti di papa di dia ebe buo mu nyina no e bia ntidie so aye ka no mo nte bia ya de ne be ko opani na so ye na omo ankasa akoto o manu tuo e bia kire opani no ni omo na mu I see. I think that will point in mu ada ho nti said ye okan ye no ye nyina ye ntwen se bibia nsi aye ankasa kra be san aba bibisa mo dia mo be ye be da ase anopa yi pato yo ye so ye da masepa enti yene vice president edema all teachers alliance ena kwotwetwe enkomo no
Elizabeth na dinsuya. Oh, you too much. 45 minutes after 8. Live on Ahenkan 93.3 FM. Anything before I know Ebebano. Na migusua NPP 4 krata na omde aba no mekan kakra na machirim mekan kakra na machirim. Enti ba bia ide aduru sisi ya no mo party mra no. Kire enipa a wo mo ebetumi akọ eye delegates conference no ebi. Mo party ne mra ne kire say members ya wo National Council, members ya wo National Executive Committee, members ya wo Regional Executive Committee, members ya wo Constituency Executive Committee, members ya wo National Council of Elders, enipa edumienu a omo ebe free external branch Tescon and also some be representative baako pe e de free suku a munim na sane be ya obi a adwene mu beda ho ama no obroni friend for the avoidance of doubt. Tescon president ana ne representative no ono no be represent institution no tiawa enipa dunum a on be patrons a ye beto abayi wom e de free wom ankasa omo ho. Founding members ya ewo Ghana nyina da omu belonging to NPP yeba no omu chro obroni friend signatory so omu sinsan ye ewo nkrata so ewo electoral commission office ena party members ya omu ye MPs inti NPC omu nyina ye NPP fo no omu be kobi members ya omu ye ministers. And I say automatic will be new home be to be NDC ni oba be MP ayi minister wa Ghana ha. Enti ministers ya wa Ghana nyina da. Deputy ministers, Metropolitan Municipal and District Assembly, District Chief Executives no, officers ni nyina, MMDCs ni nyina da. Obi a be kobi. Na omo kire say omo be twa hyiam na enipa no aba be bodompem no. Ubu nkonta no na omo ye 1/3 abatfo ni dwumadie na waso mu die no ebekoso ewo ho ma me fansi ha na me san kodi nkomo yi emra ebiem ye ne honorable Emmanuel Akone ono ne ye banda DCE ye ne nkonko twetwe enkomo honorable timi kan FM sunu ya mo ache umpo mboko de ye de radia se na you start mo hono ahase but enyane tie say odi afutu bi dia ma manfo no krewom ampa no krewom wadaro ma enchiremu na tie fo pe bi atie so ne chen so ana mu se ana do danko akofo do Ghana manpanyi epese Ghana enterprise nation onam so edi you start apa as you from 18 to 40 every engaging in entrepreneurial skills ebe bua mo ama yet me abibi nyuma. I see. Then ama me share omo a me to omo fu many so na se eba na omo na omo haju ayu bie na enko ye se aben sita ye di akodi ye se enye ni start be na mo ye ama what me be wajuma you wajuma what me happen for so or be wajuma. Okay, enti honorable enya say yenti you start ne ho asem da yate but sane be ya ebia ne de di kan obi nso so all you start ye de ba de ne botae ne den you start kwana company episode offer so ma mabun eni aduma Nenti sene oye you start there were 3 programs. There were different entrepreneurial programs. There were commercial programs. There's some grace work. And then the last one we NAPCO program. So for program and youth program. Na NDIP and ebe gina nim ama ogwan ye. Na ye wie so a over this level there will be any YGA any NYA and a bit to be a front line
depending more or more within a district. I see. In the same way, the distant entrepreneurship program. Distant entrepreneurship program, within the district. Bit man, so I'm not a man at the Ajumban, and the customer na Nimudia Binti, and now the beer of it dry argumenti, and now capture or the argumenti, and remember so. That you know, you start at the cinema. In so many, we share entrepreneur, I know, from that I know everywhere for 50,000 to. I see. 50,000 to 100,000. The Uber who was signing the our village be able to make this factor. Within a different level. Then they be fill forms within the district or they be online. More I'm going to fill for it. They come here at training. Ye training we are under the training we will be our entrepreneurial knowledge. Now yet me I use no I'm on my idea or not be numa. No be numa more huna moon and mudian so a benam so I'm on so I can have I'm a most idea. I was more. Then so yes I work your friends the commission base. Who can commission program now? Commercial program will be different by a bank, like Ghana Commercial Bank, Consolidated Bank, any NIB. Our bank is the bishop said, so one a big selected amount for we apply to them. No, Musa actually Ukata, now maybe we a company now, we enterprise our that. Now, honorable, just to cut it short, and so we meet you almost standard and almost criteria na ya mount sika. Okay, good. No more sika. No, and 300 to 100,000 to 500,000. Okay. Okay. Yes, now great work. Great work, you know. That's Kaka 2,000 to 10,000. So grace what's my view for say who be stop at the time and only a honor. And the power now program and 2,000 to 25,000. If you're not for near Aga, a young forward, now it is them crack one so who may take a theatre no as them on South Carolina, not Udia Adina, and yes, Papa. Okay, all right. So clearly, no, what taking upon ourselves say, o man for what banda, obema omo at take the advantage you start at the bano. Mami, bisa this final question. Yem fire come training see. Oh yeah, DCE wo yenim say you start no ya shada organization omo ye in charge. Adenti na DCE wa fa to ho so a o ma sa education no. You start issue is a developmental issue. And it means so we are the family. The says, to be but I me this is now. As I said, me share to say, me young one to mana and to me, and to me call for intimate benefit. Again, in ma master me educate you on it. Be ready. The time no super Nanipano, no what theatre or quap or calling or room so would be no or media no. Okay. Okay. And the Unia no more almost so a war ada district ne municipal assemblies a hodwono. Ebiana ubi unya into an ammonia woo be assemble na obeka chere no. Yeah, me catch me young MMDC for no say. Yamma Ghana 49 to 8 years. And she almost used to take upon ourselves. Then they are among for you now, but it's not employee baby say, yet
na ebata obi a onni ni bia ohu na opopapa that kini kana shi asit kana ati echi aga na je na wago no ye party corruption say we make among the discuss among the ma wa aduma ne discuss so ya aduma na ese any kwa every corruption kwa so bia because anya keep na nse wa go Ghana okay me catch the colleague they say omu maye all board na yen kan ho asam a very important issue. All right. Yeah, that's a good cause and I shall see a who lead you know. Yeah, that's be any besa baby man pay. All right. Inti yene honorable Emmanuel Akone na ekotwetwe nkomo no oya ban krachi ewo banda. Oya omre na sima no aduonum ensia na abo apa anopa no nwotwe eho. Ma me nane me homra ho me ba mesan anya abotre na ya kyerɛkyerɛ mu NPP fo wo mo krata na mo de aba abontin eguso a ya kyerɛkyerɛ mu se ye de abesi baabi a omo kyerɛ sɛ omo hia na omo nya 1/3 of a delegate na beba ho no a omo betumi ato aba 1/3 no simply means sɛ ye kwa a ye nya nipa dodo e beboa ya me afom koroma dwumadie ni betumi akoso omo kan we because unse sɛ wo ba omo abato na omo to no a omo wo miaye ahudo ni bia omo nya ntu nwie ye asɛ menteme ho ase bia sɔre wo ho kakra oba yen yankasa Eastern region hakra na akuapem mpotem ho sei ho ba bia I think akuapem na oto so problem kakra ho mo ntimi ntu yakwati anso menteme ho ase bi twitwene mu ho but would compare to the larger one na dodo no an omo ato and it is so much no munya nipa dodo no an no we mu so munya 100% de but omunya mu fa kese no a ade se omo betumi adi wo mu dwuma enti se ye koba me ba be kira wo date no daben e na omo hyase akwakofa nkrata daben na omo de beko daben ye be vetting daben ye be a whole lot me ba me de ni nyina e de ebe bro me pa chaw tiewe ma yen ye ba sisi a. Hello, Wofa, Mekot Health College, Uma Miko Yenti, and me your medicine counter assistant, many GE. Ampo, Sawu Pesa, we your medicine counter assistant, dear, and your name Mekot Health College, Anna Obeko, we your medicine counter assistant certificate program. Yeah, you reschooling Suma 1 year where we MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Na dia ma one dance on the say, Pharmacy Council Ghana, and Jiwania Tum, na your mouth free IT training so eka home. Admission Gusua Ekoso, Yalutima Senka forms, there were 2 campuses. Aguna Swedro, ya were Darkwan so, Kaswan so, ya were Congo Villa, our new market body as a quan so. Ubenya forms in be our campus, me and Yina. And I say, Mekot pharmacy shops are Hudwa, ewa Ghana Fanaibe Bia. Near 2 campuses in Yina so, ewa hostel, waho, and 2 ni haukra. Nasa wope in Rupanso dia, and yanako Mekot pharmacy, a Hona Ubenya Nupa, Ghana, and Yamononidie, Fre 0592 522 111. Ana 0244 640975. Mekot Health College, yes say health knowledge is life's wealth. Hey! Akwasi hwade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wonu ah bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ya ne ne kire ne kire PSA bra me na masam ni o akrabato yakasa se seahorse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne che me dwun ho wonte na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu ena riders and mechanics e wo se mo use you unu an kure wo mni say seahorse product ena ye papa ani bonso e wo form semi frimu fia e free na kro seahorse engine oil kwa na begu me car engine mo ene for seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua
adwumayɛfoɔ mema mo ayikɔ Yaye. na former way Master me wa ha. na nanu cement a mekɔto ma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna former wohu cement no Oh master, wunim ade papa pa. That's right. Unisam cement a okofa ba ye no. Sɛ wo to tiles o, sɛ wo bɔ brass no, sɛ wo twa blocks o, sɛ wo to blocks o, ama ye adwuma ayɛ mbrɛ. Unisem cement that's dramatic so we mason we labourer we foreman na so pesa wadwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product Unisem cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no ben bi ato so we pe Unisem cement bi ato e wa chim dan ni patam ha we be ko some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di enhwani mu fly 0243 583 190 and 0540-659-865. So we amazing and now foreman. Now we the enipa beto cement babru 50 bags so ye chewa de free. Some chi enterprise and the day aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi enhwani mu. Ago Odane important way. Munya so na me won sempe bi de mamo. 2A baby diapers na munim eto de bom mano. Say die yasesa ni din abeye next baby diapers. Na wunim yasa hyemu kena ama ekọ nanim jie. Esan cotton dodo ade awura nti no. O the next baby diapers ebo wo ba. Ojo so sign to home for. Ensanse bia entingu ne to ho. Won sum fan hawo. Oba ne ye so comfortable. Etuko chroma shanesuo. Cotton next baby diapers. Fabe boba no. Na no ho beto ni safe form. Obenya next baby diapers. Ewo be bia. Ope dodo afre 0500285000. Na mo shanesuo. Ema mubu monsanso. Ye wo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mo fra hot so mo. Hey. FDA. After sa edwede nkratso yi mo. Ajia to mu say eje. Amafo mi chiechia na mi busa se wo per fridge deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie ODI electronics mo oyiwa na mom no so bi se per microwave per blenders per gas cooker ehe ana ono so wonkro ODI electronics edem obi hia kettle TV ana se rice cooker misro ehe ni wonko ODI electronics edem yopo afei so obi per washing machine ana bread toaster any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obenye bie ODI electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubu osu bie nyina to ane bo da form ne mu akwanya na twene kakakra na fa wa de a ye delivery e de ko ba bia eye ODI electronics ebusu say tam enyoma papa bia wo pe say ye TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezers freezer ana say iron fridge microwave ana say bibiti say kettle and a gas cooker ni nyina ODI electronics ememu anya bi at a very affordable rate umo kakra emfa oni babia wo de ohia ne say ube friend was 0550 900 600 0550 900 600 ODI electronics babia wo bia utua ka wiepe ye delivery at the mouth open so a ubetima be pick your product e wa Ahenkan 93.3 FM heya ODI electronics ye boy Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Some 3 minutes after 9 live on Ahenkan 93.3 FM. Me pacho ye da se ufidie no da so eda ha no mo a utie yen. Yakoto enkraba ye de aka nyina de toa so ede amamo na ma menko municipal health directorate ho na yenko bonkomo wi emra na fe wi a yemfa de aka nyina and twaso emfa emmao wadwen chiro betumi dia ba 0594841044 0594841044 yensaka municipal health promotion officer Irasian Ebenezer sanso so ena Teresa Nyameche enso so eye health promotion officer empenifo me mama kwaba ipa cho ye joso mumpo mboko de nyamena dum eho ye pa ye de radia se na mamini kan misa this question I don't know say mo ya aware dia ye nya ntie say monkey pox ni bia ba eastern region mo ya aware ipa cho ane inti ehinfa potin ewo ebi aba ewo okre okre yura dambotwe ne hono mo me pa cho ane ewo side and I think around Insawam
okre ne nsanwe mu I see to say my any kind ho command san ya ba we ho ankasa se bibia bokọ assembly ho de mo aso ye ho ya me adom bibia bokọ pa ye de radiase meti ya ne me yam hye me kakra se na eno susu firi henfa enti den de ba na djuma obedi wo Ghana ha ne de djuma be no be wa oh okay yo sene yarea ye wo yarea huru bebre no eno so yare a e wo ho dada on se yare ne du ba bia atwinity ansa na ye hunu yate ye ho asem enti yare a efri emoanchen efri sa monkeys no na eba enipa nchen aha enti broni beka say zoonosis I see zoonosis just say efri emoanchen na etumi aba onipa nchen enti wo mra wo ye ebia aboa no ne ho enwi bi o come into contact with aboa ne ho enwi bi anase ne honam no se awo sa yare ni bi anase aboa ni bi wo ho a obetumi anya bi na che se yare esenke wo aboa no fam no na won so watimi anya bi enti eno no saa no na e kire se nipa na anya bi no mo ne sebi monkeys na anya contact won me pacho ane na okre ho monkeys wo ho saa me pacho ebi wo ho a yare ne de once nipa na obi anya bi no ono so betimi de ama obi enti contagious enti obi kura betimi atu kwan akọ ba bi no akọpeke ewo ho e betimi abase mpatamu aso na emoa na bi so ewo ho enti saa kwan nyina so betimi anya bi wo ho eku me pacho ane se onya na se wani ama so ntem na se treatment amamu ntem a e betimi aha adwen enti sane ehunu wo yi social media so se ebi aye nkrofo a ase pompa bobo mo no saa ne tie me pacho ane saa na eyewa obenya saa noodles no sisi nipa no ne honam ani e kire se science ana se niam edi ne se nipa no wo saa yare ni bi no isa ne how dey do hormone je se nya dru mature stage na ho ya be kun kra o me pacho ane edru saa abobo apo na yekese no a na kire se apomuden amamu a na kire se betumi ahadwen se ne na wo ka no we ni entobro senior sani be kana I see enti ekwa be na me fa so me hu se manya bi oh okay ekwa be hu se wanya bi no utime nya fever ti se ne once fever na nshada nya yare obi nya malaria na typhoid crown so utime nya fever en se wo nam tumi ye hye ana se bia nipa no ni ti etime pai no ana hu se ade na atototo nipa no ho no hu se am se aswele unse nyese bia rash asa apaja e skin ani asa apona abobo aye kese a brodi be kese etimi easy to touch odon sa so mkura ebetumi ayi agunipa na honam nyina enti ebasa utimi hu se nipa nya bia na sa wo so kura etimi atigu no so e ho ha na nipa ne onante a ese wabre ni na ayesa nyema e dead me ba unya ya na mpompo no ahyase e suoli ana sa ebetiki time kakra you find us a maximum of 7 days na eyi no ho adi ye free bibi incubation period time obe come into contact with aboa no na say dibre bi ansa na aboa no ko honam duanim no watimi ayi sanse nkyere no adi enti saa find us a maximum of 1 week na echi na afi obehu se na saa utipai wo honam ayehye na awo tigu so ne noodles na sisi honam duane no obehu se na afi ade na yi hunu se bibisa ekoso okay ndi say contagious dia na ekwan ben na befa so a mensu menya bi onipa na ebo wa na menya bi ana awode no na mensu mehunu na maso me bluetooth no menya awone bi ana kwan ben mefa so a menya bi yo ne kwan befa so a o kwan befa so obenya bi ana bebo ho ban no se me menya bi no kwan befa so obenya bi ni se o come into contact with ebia obi o bi se me chia ne nsem se bia ya wo chia ne se noodles na asisisi no ho se paya ensuo bi efiri mu ba na no betime mo nya bi ena ebiti se wode wo nsa ekeka aboa ana se samwa no ho eno so sa kwan so no se aboa no se why infected with the sa aboa no de yare ne ba no eno so betumi enya bi I see okay ekwan bi a yetimi faso enya nso ne se sa monkeypox no so obi enya bi na sa 7 days nya ndrui na no dose nya mba ne skena
wo nim se wanya bi nti ebi a nipa no one ne wo in contact ebetimi afa wani wo hwenim wa no te se de covid ba ye na etie na nti ahoban bo no ena che se yesan hyemu kena ye wo horo ye nsa ye hye ye max no eno so beboa. I see. Nti talking of ahoban bo no de na ma inkinkom wa ekwan ya befa so ye bebo ye ho ban de free monkeypox no so ho ekwan ya befa so aboye ho ban free monkeypox na ho bi ne se ye hu se e free emwa ho na yetimi nya ena emfiri mwa ho nko so obi nya bi na wonyenya no dos na one no wo in contact wu timite inti ye bebo ye ho ban be wo horo ye nsa ye be hye ye max ye be koso atete ye ntem ena edrumre bi na enchia ene ade akwakoye ase tabu bi sa but say no aban eka se bibia enye compulsory no nto no yasen atu ye hu agum ye nhye max ye hia ye yonko a ye chia ne nsem ene ade nti ye bekoso ana ya ohoro ye nsa ye be hye ye max na ya tete ye hu ntem na je say covid ni safety etiquette na wo say ye apply the my way nso so me pa chale I see. Anyway, since Mame Teresa Nyamiche or no, and Nanu Sisi, and I feel empathy Mame Emra mo botaya and dapono so on Yemra and no swanka sanka. What I Roma COVID and so much say saying and etie, and now the Yania say as you assign a record another search. Home come to saying. Yo, me da super. I mean say if free last year bani na ya share say ye covid yare no na ti say ne wo kan free na no ya ba e be see enro na check ye kra hu say akosro do 327 new cases na ya share no na ye say entity entem ye the protocols na ye adwuma but actually hu say na vaccines no e bi aba na so na enoso enti yeguso a panifo ene apomudinfo dinsa woso a yakra vaccines ne bi ama sisi a me no ka se vaccines ne ebi aba na ye hyase no wo ku nkakra enketwa ne wie no afi ye ne se yenye covid-19 national immunization days campaign enti ohwa ye boderu ye ba mo fidi so akra be boderu a Ghana for na nurses na apomudinti gu abonten so se sisi de ye se ye di ruru adwuma mu ana nurses ada nipa kuma bi na mo ye se de obia betumi enye bi awo enti ohwa ye hyase yes ano ye san ye ne toso empirinu so we ya ye hyase ne eye ne etoso ne mprensa so na botaye ne se ensa na junwi enko na wie ye no na obibia aka onyanwo panye ni bi na enam so ama yare no stra eko nanim anase obi a wawo baako no onyanwo ne mpirinu so no yebenya saafo ni na by the end of June no na yetimi anya saafo ni na etimi awo mo na se ne be yo mo so benya apomdin anase ombetimi abo mo ban free covid-19 ho. Okay, nti mo wo antenary be the ma eno no me pacho ane maami nyame che ebo ni ti de na ono ana obe ode ye be nantim kakra nti fire nantim kakra sen na hyehye ne tie enhyehye ye de ato akwan mu ne se enne ye start dwumadie no. Okay, ya pomidin adwuma ye fo be wurewure fie ye de edro no eto amo e dey compulsory by force pacho wenye compulsory but ye de ba baby awo se de be ya ye benya wona ya vaccinate won ka se ye bia fan se mi yi ho ano me de minya kwan enti mo mana ya accessible to all say bia me kwa adwuma mama meto me ye di wura wa adwuma mu me wo fie na mama ye say ye di wura wo fie ye start enne a ye 8 June na ye wie Sunday a ye 12 June say de be ya o mo weekends kura o mutu kwan na ade nyina ye benya wo bia. I see. And I think that we no crown obo be beboa because of hwan pause ya san be monkeypox na e ba ntino we no I was say mumie nyina bobi boy ho ban preko and I would want to believe say obo anu bi e be prevent monkeypox ana me boa no monkeypox no what de ba na we so what de ba ba na mu ahoban bon te se ne ka se ye hohoro ye nsa ye ntiti ye ntem no e be makwan a e fa so a monkeypox so benya bi no I say kwan a ye fa so nya we na say similar but eduro no dia e bo we ne ho ban no e different from monkeypox no. I see. Na just say yare no ni osu bi esu nani. COVID esu nani. And a monkeypox esu nani. Yo yate. All right, inti nyankopon ya do me na mo
shase ebrebɛn na mo bɛ shase ankasankasa kuku afiafie anwumrɛ anopa awia yo me da se pa am se yedwumadie ne die yenya shase die a efiri anopa nonso ekosi anwumrɛ nunum obehu se ye nurses for no ewurawura afiafie mu na nye afiafie mu nko a okɔ yapomuden bia no so atwa ye ho ahia te se odan government hospital te se community hospital nom odan kwanta chip zones ne health centers wo ho nyina no so okɔ ha obenyim che se ye pese obia nsatumi kan duru no bi enti ye wura afiafie ni mantamu no so no ye health facilities no so okɔ ho so obenya bia awo na afi so enya fie mu nkwan so ne be wura baby te se ye hu se baby te se station ana market ye maame no ade chi a ho no mkopo mo no aduane ye hu se dodo no ekɔ ho te mo de beto mo ho ye de beto mo ti se obia ekɔ a de hia ne se obefa o card obefa vaccination card na yede ma wo no eno yo mo ma wo bi dada no mo twa ni mpiri no so no obefa ko na se ne be ya nurses ne eba ho a ebi wo a obekofia na wontu nipa no wo ho nti se ye ba biasa no de a na bibia edi adanse se wadi kan ahyase betumi ato aso no betumi abeto nti ye ko afiafi adwumadwuma mu nyina so ye be se wurawura ho stores nyina betumi awurawura ho se ne be mo ba ha yi mo di bi aba sisi de ya ba de ye dawru na ebebo ya fa bia mana imum ye nurses no enne na mantamu ha omo so eye sa adwuma no I see enti every day bia no eye 7 to 5 7 to 5 kopim kwasiada na kwasiada se ye be kwa sorry o enti kwasiada no so ye be konso no sorry memenda nsoro no so ye be ko ho na ye nuanom muslims a omokosum chese ba bia ye ni nipa be din sawoso na be ye nipa dodo ni bia no ye bebo awura ho te se na meka no so obi wa na adwuma nti okọ na adwuma saa so na asore kwasieda nti ebi okọ na adwuma na so kwasieda aso okọ asore enti ya ese baby bia ese nipa ewo bia no ye be wura ho se na be ya ye be nya omu nyina etimi abo mo ban all right enti se oba ye important han mo a electoral areas ne ye 18 baby am be ko isem jadem ene ye kan ka ho nyina mbekọ ho nyina patwana sabia na abobo su nyina no ye health facilities nyina ebi ewo ho eti nurses na ewo ho nyina say ye kasa no pe no mo ye krado amu ahye aduma se dadaada okay it is a bed running simultaneously me patwana baby I see all right ebe mu a kopim kwasiada nti after kwasiada no na se mpese me bebo bia eno no me ne den ma me nyame che ye wie program na ye static uko facilities na baby nurse for no wo ha omo wo ansa na yenya stations wo ho facility bia ye wo bi wo ho yenya start program no kra na ye guso aye wo ba ye say no ye see ye di wura fie enu ti aye program yi we operation chase them by force yate okay enti ye de enkomo no e di AC no e bia na asem ni bi wo ho no mo ananka mo pese me bisa mentimi amisa na mo de beto aso a ne emfansi yo I'm say June na ya sha ne ya kan bibi say June de pese nya nipa dodo no ana ye wo mo enti June ya yese ye ni 2 rounds ye wie na enne kosi kwasi da na 8 to 12 na ye wie ye bosumi wie ya no 24th to 28th ye besa aye second one ni na ne say bia ye sa me obi atukwan ko baabi enti ye pese nipa no bia nsa nka bia oba se nipa nso yetimi ye den yetimi nyom na yetimi e wo mo na de ye kan se empo se obi wo baabi e bia wo hya ase wa akra ana sisi ya wo ba bedi achima odan wa ha obi bi say enya ha na me hya ase nti bia metumi awo bia na and the answer na say anu betumi awo bi the here na so ba be bodin ana the any of national IDs ni beba na because aduma ye bia ya enter e wo system e be say computer so na system no so ye national database enti unya bodin ko a na ye ko system e be hunu sa ampa wa hyase wa wo baako ana se adu ne mpre ni so a ese ye wo obi kan ho na utiminya wapomuden enti saa kwa no so no bia betumi aba na yetimi awori bi na atimi aboa all right enti dia mo we ye omo awo bi da omo enwo bi da omo wo mienu be wo third one eni omo a foforo afi obi nwo bi da afi no o hyase foforo omo nyina eka ho enti se mi ngo bi da na afi na me be wo bi amo wo me a brebe na me san hwe ni mu se mo be san ba biem yo se ye wo wa 1 man time
mo besan aba for 4 weeks ye besan aba be wo bio na na menu aba na ka say ye nyan ye campaign ase kura no na ya sha say ye routine once no akwa facilities ni bia it me ka say e bi kura na ba bia wo na facility bi ben o enti bi aboso me aso campaign ye nyan ye second one obetimi akọ de card na ye wa ye de ma no obetimi de amomo na afi nurses for no etimi ahwe kama. I see. You be jobs no do saying. And suddenly ya ka say we dey awie. Yo, me pa sure jobs no ne different. You will be have one back pe. Oh, okay. And you back pe no one. Sir, and you will be one so a obe one mienu. Na the obe will be no e did 2 months e kwa. Ye free BBC booster. Okay. And say e was say when you do no be e ko mu na o say ye di ebi epi so. Say na be ya ahoban bo no e be wie pe ye. Na timi aboa. Okay. Nti say wo de e mienu no de a I say wo betwen award and prince so and na wo ba ko no so say wo betwen wo ba ko so aye den aka ho. All right. Yera ma ye na se ne emfansi ana ma me nyam che wo bi mu a. Mipacho and na ye be kai so say ye be boy ye ho ban ye be ohoro ye nsa ye be hye ye face mask na ya tete ye ho ntem if they say o man no ye sign e record cases for nti ye be boy ye ho ban say de be ya yare no ye betu ase ye kra who say wo kan face mask no me refi ade kodimpo me share with table so me say wo kan we edin e be fa ye da masia no pe nti kakra me be kan ho no say e ya na date no wo say wo di kan bisa ye pass nti efren ne H2A nti ene na pese ye hyemu kran say wo odan afa na ha nyina efren ne ya sha ase ne ekusi kwasi ada nti se babi obi wo bia na se bia ne ne ochina na se unyanya bia omomomo de anse omontwen ne beba ho especially achim odan market area nyame boa ochina ye the teams mienu ebekọ ho enti odwedifo no mo ni na momodin say omomo awo bi dande omo cars beba na ye bekọ sa bia any station baby bia nipa kuowo bebre ene nsoro ni na enti date a ye de ye dwumadi no efre ne eye 8 ekosi wukuade ekosi ne kwasiada enti baby omo bia no omontwen ye na necessary ebeba wana nso yate yeda sibibre nti ye ne mpanimfo a omo ewo municipal health promotion anase municipal health directorate ho no mo municipal health promotion officer Sian Ebenezer ena ewura Teresa Nyamiche ono so ye health promotion officer omo nyina ewo municipal health directorate ho ena wote wo mo enka no some 22 minutes after 9 still live on Ahenkan 93.3 FM memfa we so entwam na yemfa NPP for de no aka no fa ntoa so ema wo enkofo bi asende message se omo tie pa omo pese omo hunu NPP de no se de ebesi akọ koso atie yen ye de be ma na nyankopon eya adom a ochena nwumre wabra no nwotwe abokopim nondu boiling issues ebeba wakwam eninti ya na watimi atie bi amame boiling issues de se de mu nyina munimu no ensem a ehuru brika no ero ne sinkonwa ne atimi adimu enkomo de amamo boiling issues no ebekoso no nwotwe kopim nondu ochena nyankopon ya adom a me no ka se de ahyase dada na wotwetwa mu ne ahyase nti etwatwa so saa ya na watie bi kotoku meyo betena na konwa kase mu na wato nsa frempanimfo na wono mo abonkomo ya na watie bi Jakwako Enterprise nso so aba bebo akuafo pa mprepre ame no ka se de akuafo wo mo atedene sanse ye wo manual seed planter machine wo hono mo a ebro beans emo tomatoes meko ena opese udua oma wonsaka manual seed planter machine ni bia ebetimi adu akaginamu aboa wo pa abakuaye no aye akono aye mre enso so de amount motorized rice harvester machine no so dwuma edie ne se wadua mo na wie no opese wutwa eno na wodi betwa yawo protector net rice protector net eno so yere kata mo no so na atumi abomo no ho ban de free no ma ne niam ahodo aka enyina eho na ebia o pese o ma wonsaka fertilizer nso so a oba ho no mo a fertilizer no ye tonton ni nyina bi ewe ho fertilizer no ye ton ni nyina bi ewe ho ni nti ya no wa hye nso e de ama me krokro a oba hya kwafuom sekan ya de be do
machine a yɛde gu no baeɛ so nea yɛfrɛ no kafokafo ne bie no ne nyinaa bi onsa bɛka wɔ Jakwakwa Enterprise New Adubiase yɛwɔ commercial bank no akyi hɔ first stop hɔ a wobɛhunu yɛn ɛna adanse fom so nso yɛwɔ Islamic mosque no hɔ ɛna adanse daman yɛne agric office no di animhwɛ adanse asɔkɔ adeɛ mmerɛ ɔbo ase kwan no so yɛne presby asɔre no ɛne di animhwɛ Kaswa New Market Coca-Cola kwan no so ɛne ɛwɔ 0243 335525 0243 335525 and a 0272 732 73 6003 0272 736003 Jakwako Enterprise no ena ano herbal enso se wodi nuro abibiduro pika no wodi ababonten so me no ka say usisi ne ya koko ana okwa afikyira a obi abete wonka wanumu atuntumi ne di namu nyarewa ahodo akono a wose onyama wo yere wukunu atekọ namu uduru ho no mu a wabadabridwo wa ye mre me kanfo ano herbal bitters any capsules no de amount ebia no wadwapade na memu komu a wonso so me kanfo de amount EK Asimim drugstore e wa achim odan Old Town Zango e ho no na obehunu ano herbal bitters any capsules no e wo omayimu baby bia ye ton bibiduro pikan no onsa ebeka bi 0541210227 0541210227 eno ne number obe frɛ na yetumi agye so ne krakra mu no Jirisem Cement Ghana enso so eye cement adwumakuo kɛse wo man mu nyamia no kura nie ye ka cement pa eye papa eye Jirisem Cement Ghana na anopai Samche Enterprise atoto ahasuo ma konkran akofa bebre no a e de aba achim odane ne mpotemu nti utie me wo ofo ase ayire bi asene manso akrosso wo achima chiase chia ana so aduro wo so abe wo awisa wanchi ene ne kekaka ho e hono na wo e na wo pese wo betu cement ni bi kɔ na wo nso kokoton a obroni frɛ no agent on sabe tumi aka bi pa no ane so obefrɛ 0243 583190 0243 583190 eno ne number obefrɛ ne atumi agye so woyɛ mason wobeto box no be se aduonum ene ne yɛboro saa yɛ wa kyɛdeɛ kama a yɛde ebema wo yɛ wa abotre ebe kyerɛkyerɛ nneɛma mu ama atumi ate ho ase pa ansa na wato cement no Samche Enterprise pɛ usan yɛn ho a ne aka nyina yɛ matra makpɛ konko akyiri konko ɛne yɛkɔ so agu so ɛno no saa no ohia obi a no wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm akyerɛ no ɛnso asɛm ma wakye ansa na yɛama ne die ni awɔ ohia wo a agya tie bi ma me ɛna tie bi ma me yɛbu na fa so yɛka yɛkyerɛ wo but woyɛ asobra kyerɛ but ɛnɛyi menim sɛ watie yi obetu ho ana mo ama no atumi aboa wo enti enwumaku ya dawroma omukra yemu ena bribia ye sinkonwa a yenya ahoden etumi edi dwumadie yi ebrewo enti ya no ahye ne so ye company onso betumi aba eni aba be di dwa ye bebo onioma ho dawuro dia ma okama kama pa ubenya mfaso Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM si ada so asinkonwa bunu so ayenwie ye o an enu nti etire nsu nyamtie de enya de ebejai eche esoa na migusu a me kyerɛkyerɛ mu NPP fo abatoɔ mo bɛkɔtoɔ ɔmo ebetumi akɔ asie ebi enti maboroboro so a baabi abedi abeduro ɛyɛ yebisa sɛ ɛbere bɛn ɛna wɔn ebie nkrataa mu bie ponato ama nkrataa fa ɛbere bɛn ɛna yɛde bɛkɔ ɛbere bɛn yɛbɛtoto yɛ ano ne yɛkeka ho ɛno nso nhyehyɛ no enie ma me fa ntoa so ma aprɛko omo chese nyankopon ya adomo a ene dayi on the 8th ene dayi a me no kase ya ebia no dayeso person be national chairman ana regional person be general secretary ana national organizer youth organizer treasurer ana women organizer nasara coordinator odaso dayese nia person obeye ni a empanifo se men kan kire se ene dayi NPP fo abia o mapono mu ato ho na apono no mbekọ abia to ho no mu akopem kwasi ada idi animi opese oba be peke forms a obeba na oba be peke bi oba peke forms ni wie no de ba nso a eno nso so filing of nomination omo kire say on the 13th adwoda ena wo de beba nti eno nso mbe bia promo to hono mo adwoda ebenada ena wukuada 13th to 15th June ena mo be di say adwuma no anototo vetting of aspirants no nso
ɛbɛkɔ so on the 17th akɔpem 20th June ɛna vetting nso bɛkɔ so na afei ɔmo wie a ɔmo de report after vetting no ɔmo release ɛyɛ vetting report ɛde aba on the 22nd of June na ebia na wɔn yɛ vetting wie yɛ ayi wo free mu a na yɛde wo hyɛ mu no nso wɔ asɛm bi ɛfa ho a ɛno nso so from 24th ɛde bɛpem 25th June ɛna mo de saa adeɛ ni so ɛbɛhyehyɛ so a ɛno no wodo complaint ɛbɛkɔ National Appeals Committee hɔ na ɔmatimi ahwehwɛ nneɛma mu ama wo mame nkɔ ahoma no so nkɔdi nkɔmmɔ bi mmra me ba a yɛbɛtoa so me ne owura Edmond Johnson kyerɛme ɔyɛ Eastern Regional Secretary at the Public Sector Workers Union of TUC Ghana. Openi otiminka Ahenkan FM suni ma mo ache. Ya mo aja mendase. Umpo makode. Onyame ade achi enti me ho ye pa. Ye de radia se na aban kontabufuo panyini owura obenfo Samuel Kobina kyerɛ sɛ yɛtua mo kapa kyɛn nipa bi a wɔ Ghana ha no mo nokure wɔ mu sa bacho enye nokure sa enkyere mu ne sɛn because ɔno ne aban kontabufuo panyini o but nia me kyerɛ ne sɛ osi omutua e ka kyɛn obi a enye nokure sa Ode menhwe nyina ye public servant article 71 for no the executive legislature and the judiciary say you compare omo p any yendia the NHS say yeah, public sector workers. Yeah, ketua esuchen omo. I've been I was sending me strikes no makai. Now or can be say overpayment. But or can overpayment the grant as ye be in juma misleading. Overpayment in this be a make 10,000 Ghana. Now mistaking reaction editing account. Na aye 2,000. Osanye comparison say inse there so mutia bacho uti bacho Ethiopia inse nka mutia 1,420 Ghana cedis no itia 3,430 or see average on an American say on what criteria of us with the SSC which class of people or public sector workers? Because many regional and national relations officers, as I say, Anka ABA may pay any Ubi or regional officer in I pay, but me my age 20 years, more than 20. In this Ubia Banda Krana or Tatia or Nemi and Yading and JP, so what I say. And the basis in Ukra. Or they can't say we don't even commensurate 1,420 cities, you know. And no grant say any juma. And this or can say overpayment and just be and maybe say an output and commensurate with our peer and no correct. On the government statistician said Nancy who say population census any housing population and housing census sure neboa enokre ono neka na mijina ha na American say ono neka say dey na me so me di ne ho ya pa because mete Amasaman West Municipal Assembly me patch say over 50 houses wo wa omo anyeden omo ankan yen to an among several and so yadia omutumi ebekan ABC net in this occur say output and compensated the pay that we take and I say free government statistician or no one output or any if afi okan no
they can say one kind of class of people are or more 8,420. Or no, secondment to government statistical service, no. We pay a typical public servant pay, no, one year comparison. Which means or no, pay was through a typical public servant. But all your comparison, no, unfortunately, when you man comparison. So a say na public sector workers me can you cry public sector workers and me can public sector workers PHW. Okay. Yeah, best 70 organizations, different organizations, and you constitute public sector workers. So see in your Juma, Yamfa Voter River Authority, Ghana Great Company Limited. Yemfa Ghana Revenue Authority, Ghana Airport Company Limited, Yanka Ghana Civil Aviation. What is a year and call demonstration and strike? I didn't hear because here 70 organizations they call demonstration and I call striker Ghana in new beam. So what I say? And so I can say. And I understand providing essential services. Water River Authority, Doom Canal here. Any Greek or month I say transmitted light ama ECG Ghana Ewohi. And the statement do we which I say in 2021-22 as a result of COVID-19 pandemic, Yamayan 4% 7% and or no, very happy. I see. And the analysis is very happy to say. Me patch me ba your brain into or her ne argument in the baby or de a share a free ya or say yes. A juma de mumu bi ye. Now so a juma na moya no compared to a year productivity no. As a incommensurate on ne nya adwene because a teacher for me be a child the omoma omonko school no omo child ye wo mu no. Say no dear no we a statement here a public sector minister reform a can you in based on you know we na Mr. Boafu CEO a can yes but don't you think say bia at the back of near opening can you know ono so hwa no kre say oh no kre sika e de ma wo mo na wo hwa adwuma wo mo ye na nso ani because how come say we a teacher ni a wo kira de wa ban school mu na wo do back up private school what dear me all kind educational sector the public sector and teaching no me education no as an example but you betimi aba say yemra finance whatever or person ye ba no you betimi ayu so ho so as an example ya ongrofo bebre a ene wo de emfa health kra or ye doctor baby a wo no ono ankasa nso asan abie ne hospital on pay attention to aban de no nti so wo ho na adenti na wabie ni de na aban de wo say it boil down say ono ope sikadodo a ebebo anama na Nigeria pay wa biabum a typical public servant only the basic necessity of life, food, shelter and clothing. A typical public servant here na etimi esidan me here etimi nya 3 square meals onye adwuma bi kan no na adwuma me ka jo say Ghana ye kan our levels of income in terms of public sector we are very low and internationally no nationally no the minimum wage kurampo no is also declined and public sector single span pay policy no na be say near man and the international labor conference we can say we have to review the public sector base pay if you say bidin kran be so mo be koso so what as here into I can say overpaid in your enye adwuma. Okay. Have you talked about capacity building?
under section 10 of the Labor Act, you know, or say the worker must work under a certificate and safe condition. Capacity building. The worker must be trained and retrained. Kɔhwɛ a public sector worker baabi akonnwa nkane akɔ obi bɛtran so ɔde bɛyɛ adwuma no aban ama kaa etisi hɔ ɛnso fuel a yɛde bɛgu mu a yɛde bɛkɔ akɔyɛ adwuma no ebi ni hɔ enti wobɛtran ha no aka sɛ yɛ pay ɔsoro ɛde sɛ yɛtete so a that is the essence of trade unionism no kora ɔno ɔbɛtran hɔ sɛ ebi a yɛni ɔmo nkɔ negotiation a the worker will suffer. And when I saw Omo put any no, Omo here population census, it was biased. Because as many nationwide, as many of us were not counted, near me, many Mabushi and me, extended family is about 100, we were not counted. So what I said, because they were not able to provide the logistics. Now, say me kwana me ba say me put you and say ni tu ntua me ka. Say me to kwade na me fochi ha na ma say aba. Enti a chance no a professor and a CEO no so public sector no so omo ebu omo better chance omo kasa e so omo kasa because it defeats the essence of collective bargaining. I didn't see collective bargaining. I didn't see what parties in. All right. It means that 2023 class koye negotiation kura. Say I might shake cry because already what can say we are overpaid. And the corners yenya 7% yenya a year. And then professor no ekasa no kra no. He did as economists, did he link it to economic indicators? Omo na work gross domestic product, omo na dey buy inflation and inflation that saying. And this year two cut your better 24% inflation and saying. I see, but I think economic indicators or no a typical public statistician statistical officer. Mr. Edmond. Yes, sir. Why? Mate. Osha ning semwa all kanwa. The word overpaid, meaning as a wetua ubia bro senya wasenka wode man so. Don't you think say or make sense? Overpaid one can say you are the most paid well or say overpaid. Overpaid. Or you shoot 3,420 CDs. And I say I'm 1,420, which is 52 CDs. 52 CDs, many in a core market. So I just here. They say PURC, Public Utility Regulatory Commission. Almost you have a tourism by July. So what I say? And you guys say, "Yeah, mommy, 52 CDs in the mommy a day. Now with your school fees." And I mean, it's a public school, so you know, the Mebako International School, and the whole send a meet you. Rent and the whole chamber on cry more than 500 CDs. Okay. And this all can say, and you know, because my can say the income levels in Ghana are low. Okay. Our point has been made well. My last name fancy a BB and a baby. Yo, Medasi. Okay, Ntiyanira Edmond Johnson Treme, or your Eastern Regional Secretary, the Public Sector Workers Union of TUC Ghana, and the other country and Komono. Osha Womren so as Simana Dianaimi and San, and Abuapa and Opanon Cron Eho. Mami MPP for the Yamfa winning seat. Na, men finish MPP for the Nfama, sending a course and then moon be Nedra. Inti Nyankopon ya adoma sele na meka no ene kosi kwasiada 8 to 12 of June 2022 and opening and closing of nominations because of filing of nomination because of 13th to 15th June 2022, vetting of aspirants because of 17th to 20th June. Now for Yoma release vetting report 22nd of June, hearing of appeals if any say obi ntene ho ase na obekwa akwaji nchirimu a and also 24th to 25th June and ebeko so a National Appeals Committee and na womo betina so na omatie sa asem no ada ye de beto abana nkasa on the 15th to 17th of July 15th to 17th of July
ɛna ɛbɛkɔ so nomination forms no mo kyerɛ sɛ wobɛtumi atɔ prospective candidate ni bɛtumi atɔ ɔmo ankasa bɛtumi akɔtɔ anaso bɛtumi asoma obi amena kɔ akɔtɔ ɛwɔ ɛyɛ National Elections Committee for no ɛhɔ NPP headquarters ɛhɔ pɛ ɛna ɔmo tɔn krataa no nti obi tena region ɛka kyerɛ sɛ wɔtɔn krataa no a ɛnyɛ papa ni bia na ɔmo kyerɛ sɛ wei nso bɛtumi akɔtɔ ayɛ within working hours nti sɛ ɛfiri time a yɛde yɛ adwuma no 8 to 5 p.m. wokɔ hɔ no mu a wo nsa ɛbɛka bi na ɔmo sɛ yɛnka nkyerɛ mo sɛ wobɛtua non-refundable nomination fee non-refundable no means ukotua wontimi nsa nkɔ nkɔgye biem enti obi hɔ no mu a so me ana me ka sɛ me kɔ akɔpere national chairman no matua but manya nkɔm fa me sika ma me ɔmo kyerɛ sɛ sika na wode kɔ no ɔmo de ma wɔ biemu a enye yie position ɔmo kyerɛ sɛ da hɔ no mu a wobɛtumi akɔpere bie enie national chairperson ɛda hɔ vice chairperson ɛda hɔ general secretary ɛda hɔ ɛne ne akakeka ho mɛbobɔ ni nyina so na fees anase sika mo betua no enie o corporate national chairman no a sika ɛda so nie nomination forms no ɛyɛ 20,000 Ghana cedis kan sika no 200 million watiam o corporate national chairman di wini tro hwe national chairman no forms no yɛ 20,000 Ghana cedis kan sika no 200 million o corporate vice chairperson ni bia dia unso omo vice chairperson your first vice second vice third vice enti say okope bia dia and also betia 15,000 Ghana cedis kani sika no 150 million watiam unya nhunu hwe general secretary and also so na okope dia sika eda so nie 10,000 Ghana cedis kani sika no 100 million and oni sika eda so okope general secretary no a after positions na aka ni nyina say eye youth organizer eye women organizer eye nasara coordinator eno nso so ubetua 8,000 Ghana cedis 8,000 Ghana cedis eno nso so ho asem no na omo kyerɛ say special wings no okay all other positions no say organizer ene ni akaka ho no mo betua 8,000 name special wings no ye youth and a women and a nasara coordinator no eno de omo kire se ubetua 6,000 Ghana cedis 6,000 Ghana cedis ebiom omo kire se de be ya wadwenu be da ho fine for the avoidance of doubt the nomination fee shall be paid at the point of picking nomination forms into ye picking crying enye me kwa ba bia oye ya no atua na okọ ba bi akire din ebiom omo chese obi bi opese obefa forms ni bie no obi biara ni hono mo obetimi aka chene se wo ummefa o fa ye de ma we nye ye enti se kwa me asante wa hayi o ni 200 million obetimi akọ na akọ fa ne forms adan ya opese obey MPP national chairman so ati ase aha o 200 million ya o de ba ye beje o ye NDC ni kura na wo ba ye beje na akira asem no e na wo behu no e na omo kire se candidate no e wo se wo registered voters ID card eno so uni nu bia mo che se wo whenever for me okay or say registered over and shall be candidate shall be a registered voter and shall be required to produce his or her biometric voter ID card issued by the Electoral Commission into we nu bia betimi e dia ko na ni aka ni nyina kekanka ho sa qualifications no susu ni e wo say we ye candidate ya we active member or party nim of good standing wa party be say mfie num wa demonstrating so your party ba party call jogging a ukobi party ko bo ampi a ubobi party ko a ukobi omo ba ubabi uda we nim nyina dia so betimi akofa bi eno achi so mo kire se e wo se national officer bi agi utum se ampa betumi akọ anti omo kire se e wo se national officer bi gi utum se position na akọ pre no national council member national council member agi utum se ubetumi akọ uyi national council member ni si nchen a enipa duo no enso so a omoye NPP ma also mutimi second day o de 3 passport size photographs ebeka ho akọ aka ye nomination form ne ho na afei ne eto aso no di so sa omo che se vet ne be kọ so 17th ma keka ni nyina dada
na ɔsese yɛ disqualify wɔn nso so a ɛno nso nhyehyɛ ɛwɔ hɔ 24th to 25th mbɛkɔ na matumi akɔ yɛ ɛho nsɛm. Appeals committee nso mpanimfo a ɛtena so nie. Otitira ni yɛ Honorable Daniel Kwekubotwe, etwa ndin tia frɛ no Dambotwe, ɔno yɛ chairman. Honorable Reverend SK Boafo yɛ member, Dr. Clifford Brima ɛyɛ member, Miss Joyce Opoku Boatin yɛ member, Mr. Kwadwo Afari ɛyɛ member, Idi Muhayudin ɛyɛ member, ɔsan yɛ secretary edema committee no. Na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo nso bɛtena ase na nea ɔnte ne ho aseɛ no ɔde ne nsɛm ɛde aba. Ɛyɛ tall list pa Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena yɛbɛtoa so. Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena yɛbɛtoa so. Positions yɛda hɔ a mokɔpere nie. National chairman, first national vice chair, second national vice chair, third national vice chair, general secretary, national treasurer, national organizer, national women organizer, national youth organizer, national Nasara coordinator. Omo ebeto aba ne bie no Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena yɛde ɛbɛma wo. Baabi a yɛduru no mame ma atiefo kwan na mommra mu bi nte saa ɔmo bɛbɔ me ma wa ha. Mame ma atiefo kwan na mommra mu bi. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Wantimi anyina so we say ye fe no wo fa ya o se dani bibia ni monko so ana munya adwuma moye no ya na o se for the good works for the people of Achim Kotoku yate da se and a slide down ba won so dia ba wa ha no ye da se bibre sa wugu so a wo hwen ofa ya o kire se Achim down to the world yate ye da se bibre ofa ya o am say ofa ya o ya Achim dan ni no akopie bibia ni ka fra mama ni hunu udi ni ba bia ka se free. Hello, Baba. Big one, Yana. Ya do ready to tell you. Me ba choyin ti o. Na ba ko dia. Nyame adumo na so e. Nyame adumo na da wa se pani ma pa o ya mama gana. Mami ntia big one ano fa ya big one fa dia wo bia na nshira wa na pa. Baba da se pani ma pa o ya mama gana. Nkema na wa ke ya pa. Ana interview vision na wa yin. Fa ya lewi. Yeah, about you know, be that you better than Sana. You can't touch the bench, you better next year. Yate. Yo, Yate. Yeah, that's it. Me bacho kafra. Wama wejina so ache we see a friend no bishop or the free man so bishop the number ba see and send no video no. E bacho di me ba ka free. Why don't I maybe I can say free? Hello. Okay, no. Ubu anu try say beba. Hey, Ghana for. Maybe I can say free. Hello. Hello, Mia. Me pacho udin maybe I can say free wadaroma. Me pacho pe na continue this year ba ko pe ene de me tie mu ye pap. Obaba. Eja. Do mun kan wate. Yeah, that's it. Sabi ye fu a ofri mu bae no ofa ne sanka no wa ma anka Ghana na go problem kakra but also media me kan say ya re no ye president bi say no smash no say ya de opa na wo hye but media me hu ni say sankenyi wono mu a na nka omu nsa emma say ye nsa wo panye no the best ya wo person ye ngobi ye nkonko because pan no so e be kakra no wo be ko ba bi no e be ka say yellow card na so covid card e wo anfa na wan kwan ko je bi na kwa ye asempo for the aba nti o de e be se kakra obo ba na me sa mo ba you na me champa bi e ko to kura mpelifo na okay yeah that's it bebre okay enti on so betumi abam na fe ya hwene asori so me pa cha odin any baby akase free e ba so ya plan ko lo wa ka se bi ka sample enterprise kwa bra enti o Abom bajo na abom de follow wo omo ko but the obeka bi ombete me ba tu e fa sanka we mom first kana omo so mo achedi no na sana obo omo ayi no be ye wo pane na iska no mbeble bi ana isika be ya
Ne almost na. COVID sika no. Yeah. Say see I obi anim say ya no kra say ya no kro. Ene na mo mframa mu saa. Say ya no kro, anya bia bonte ne de yate. Ndi de wo pa ne no mbeble bi dia. Omno me so mo ma me dia omo ha mo so omno ne me dia omo ha mo so omno. Yo mate ayi kwabena de no mpa to di be ka say free. Kana bia kunda ya Richard. Ya Richard ye ntie we. Obo ba. Aduma fofra ba o. Aduma fofra ba won. Obi anya aduma. Na se ya le fofra ba obi anya aduma. Hey, bro. My friend yeah, that's it. We see a friend on Enkechi. Enkechi say good morning on Obi meet you pa. Show no no mistakes. My filia. Monyere mo ho Enkechi yeah that's it. E ba to udini obi akase free. MPA Jankaba nkase free akama abo kan shi wan. Me pa cho yenti o. Ana adebi onu ma. Oka yeso kasa. Enso ya se na open yim. Me can be being sad with them a bonnet to be a baby. The telephone, we must send a coming NBC. And you are gone, Mama. We are gone, Mama. President Jacope. Miss Rene Power, a sin, and I see the Yamu Yankasa. You do know Namukasa, and Penifon Mukasa, no come. No man, no more see Yankan home. Miss Rekapa or Miss Diso. Okay, she won. You. Some make us we MPP new and I'm a boy. No. Full MDC. Okay. Full MDC. Oh, I see. Yeah, me to my bow after this. Oh, okay. Yo, Martin, that's it. Nyame enka ho pa naja. Me pese me clear me curiosity. Inti wabua me ma clay me that say. Or can she word there no so the buy no. Me bacho on so udini baby akase free. Hello, good morning. Good morning. I'm Patrick Media Nest, me can say free or out. Me bacho into. But that's what kunya de mami. Edi kan me chia NDC ye chairman mumu ni omo makan na. Me come asem say we yes admission say MPP for me be national yinti obi a machine cover form no mun break 8. No kure ni kana obi bia otio ati say MPP ni adi papa bia mo oman Ghana because you have to about 2020. Omo ka say 4 more to do more matter. Wait 2.5 years oma bete. That track record and you bet me ama MPP for nya samo ma beki. Edi ana fi ujina he ujina party ben afa. Me NDC. Nti chire dia mo NDC ne so ba mbe ye ana. Yeah, but we are going to put measures abedua Ghana for to be a beto. Because we that's it. Eh mo bi ntwa so bi. Why? Udi ni be akase free. Flavia usim kase free atim wenji. Me ba cho yenti o. Yes sir. MPP for MPN for omukwa koto abayi national chairman say omumo modern no munyi okandifo obitime di enim yetima kwaje power no omunko nkudi sikachi na sika no medi akira na Ghana adu bia yebi ntimi srewom na covid nso ayi na abalo mumeyi na yimum ne nkonko ne bedru ba bi no na dani sikatua eno de ho be pre ese ekokutua Ghana card ye buy be free you. And so never kwa ubetu ateki Ghana ansani ayamo. Dimisra Ghana for only mumien ko COVID pani. Yate. Yenso ye da say. Me ba cho wona witwa to odin be akase free. Obo ba nya ko ponhira wa de nyina ba ko pe bedman atumo otan. Bedman yenti o. Obo ba nya mi shira o. O shi odi Ahenkan, o shira o maame. Because nya o maame an Christian wedding ki yewu. Ai obo ba nsemo what has some papa and normally you won't be here. Oboba, I'm cousin, that's a chim or down runabout. As I said, we play son, will be to fish phone. I go over so we are going out the tab and when you take our over the top of. As when you now or man, when you think for mine, you're D11. It's 11 I say, and say I and say, it's come and yes, Gano. Again, you had the year or down and a Ghana. And then if I have bread or boba, your book come or down runabout to take him for you 2 years. Na na etu amna obobaza udia ode wo mabode ne bayira
aye di na MPP fo ye no wodan ha na ye break our boba. Okay. Yeah, that's say ma obi debi obi antwa so yapon. Aba. Jage. Why shong? Kejeme. Yeah. We started from somewhere, and this is how far we have come. We've come a very long way. Aropay, yedisiha. Oh, ma me fast dan koma udi Ahenkan Kwame Yaboa. Only executive producer. Adwempa hini Kofi Mensah ye lead producer. Kobe K, Kwame Asante, Billy Man. Omu nyina ka ho bi. Ene edi dwumadi de bremo. Ofra me oboba ofori amanfo. E ba to de ekoyie no aboyaba so de ankoyie na watwe adwen asi so. Na wate ase ama me se eye nipa na efom. Enipa na ede che. So ate ase e. Ya woni da se chena. E chena so boiling issues ebeba. Eni ntia na wahia yen. Macrao. Ya santwa you know what ya shon. Kaja Israel kaba Egypt kaja Ethiopia ke Sudan what ya shon. Apaka ba chimo wa ye ya fo kalacha. Akachimo wa ye anu nyamfen. Apaka ba chimo wa ye ya fo kalacha. Akachimo wa ye anu nyamfen. Ameka minyamatu. Ameka onyangotu. Ameka Radio papa. Thank you. Ebusia anapa no du abapa ho sema kroten e wo fia ha kasia bote na medi ben sama na ubete wo yan kasia bomu ni tini headlines chewa suneti lawyer Eduzita Maklo yemranim ni dia tu dwa ya wo chese togbe afede ni sika wade abas gracia sika wade abana wo seka ya bon sam sha de man nkofo bi peso mo ya no mo de amanyo sem wuram no se saade no enya de pa sanso ana asem kro no ho a lawyer Obribu MPP ni so de atudwa chese boni bia ni hu se togbe afede edi ni sika es gracia beba sa abre ye mu odin ebi mu kekansem bebre se onya ekra cha afe no de ba wasisi wo onya che yo so afe no wanyo wode aba CDD Ghana fonso edi atudwa ya wo mo kire se nanado danko akufu ado abayo mutiso mo nhwe na constitution wo mo nsa kirem na es gracia no kra wo mo nyimfiri mo sanse nyansa bia enim Ghana fo bi so bom sam sia edi ama togbe afede na edi papa no wo jene samba na ubepiem awo Brim Central Municipal Assembly so a driver for the atu dwa ya wo mo kire se ahyentuade ya tum se hwi ti obi a nhwe no nhwe so NSS for boss mechira wonum aja obi kwa national service a wonum eyo masade so omode nipa no eko womu deputy director dia tudwa ya wache se womu ndi obi aka nti obi nam no se NSS for do amka eyen kontompo arawu sembia si awachem afo ase enese abaya wanyamfie dunum classes ni akwada abusua ya boni naked adwane hu nyina da twa na chimpre boni be na akora ya kwa ya abusua upese ohu a na uhwe video ni bia awia pram to braka nkase bo ya mfa nka me unti ya na watie bi banda MP so ade atudwa ya wo kire se LGBTQ 10 for be no MPP for na yo si akwan omo mpese be paase na emu nkyeremu wode aba atachia so dia ensem bi ato minority for anim se electoral commission na daw kakraka do nya na fan any parliament o oni parliament ni agro bia omuni agro dieti ensem bia minority for no ekeka no wo munya hweye PRO so edema Minerals Commission of Ghana enso dia tujo chese na nado danko akufu ado wode machine bia ba yede echusu epeke esa godum na sa machine wode aba no ebeboa pa ma mining ye no efomagudie tuo no